Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu ebero no 29 by'ukwezi kwa kashatu umwaka 2023 kandi nkabutosha urwa kashatu shankezi no bigashi ubudakika no borano burenga mbuke buke konkantu baturi a program Okubiri mbanye tapola abaho da political surgeon. And of course numangu urwa kashatu twantwija ntiretesho bizi tukuteka nitwata honka Uganda nitwata honka ikicwege cy'urumu ninga nitwata honka abantu abari party yensi yona nabo cyo wori ya program y'urwa kashatu no mangu rere nza kwereza ibintu tukuteka ngo nikwata amagaragaho ugundi murundi twatwina abagenyi ubiro bwingi twatwina faces z'umuzeri mureba kandi umwe turetamo abagikuri generation yitwa Nsagambo niye kucwamo oturarete ninga n'umwe oturarete ubundi nabo cyo gundi murundi kagire ngo ruhanga yabarindage kandi izobo ko yarenga jya bakutahemera mu yanye mukagita hengaro twine kigunda ebero mushanju byo kwezi kwa kana nija kuba Good Friday tija kwati ya university ile kuno bara tija kwatu wakira TV cyo mutongore kandi tugezaho no kujaguza ubiro payizo mukorozo tubahereza kugira ngo kujya radio 5 yinkurikize nawe okutampa Sky TV ayimutera amashukani so mugezeho muri no muteka byo mwatekera ekintu cyo kugira niyo program izoba Nsagamba ahabe kufumusi yo kukwija katwata honga Uganda nekintu kibuteka ngo kite cya family kati cyao hari ugushanga kije cya kwata bakangamba bakasitwe kari mukaza kuzakeye kandi nibihindira kwatse nabo iki kuba bashaka kuba China kuba India ntuyina tumanye isoko yimereye tumanye turi kwikirezamo tumanye Uganda shimeye kuba neta hamana nabo icyo elizoba nicyo nyowe na pano elia ituruza kutaho amani nizo so ndagire kwakereza niza kubanjura pano kundaheze kubanjura pano then batandikira nza kureba okutwa kubasa kwati ibintu bikoreka kebero global tubelokorizinge bihinduke ebyeitu nka Uganda mu studio zirizoba nyine umwami Kenneth Rindera n'ubumuntu bwo kubanza kwa piaringa program Okubiri abo cyo umwami Kenneth twakwakira kandi noija kurabutya abakureba Sky then katwake twakira official mu program Okubiri nebare moderator political surgeon nashimira kubaha kabani iziro mu ishengero kuri n'umuntu baje gukubana nisima bagenzi banje parolisi bagenzi banje gakasima n'abanyakikati aba bambiro wa kansara bakarunda bakansara abanyakikati barakoze nishobe bakaba bakansara kuzati ibintu bari so kandi bakunda radio 5 bakunda Sky TV okay ni mangu bari batureba ni ndamitsi abanyarwanda bona TV yacu burayonka ngumeno mutureba ibindi byo kusharinga ya Kenneth Rindera kansara najukire gombora kikatsi mu district ya Kiruhura kandi umwe aba kansarazi bamani kuko hire wecyo atwire na tamani jashongeze twantugamba ubutosha kutandikira kuri ya radio 5 no kwikakunoye for the first time on biafayo na taisa boaz tumesijwa mungori so yera kuboni ngo ataka ikanga nambuza kwa niye namtaye timwe ndayashanye nambuza yena ngo na for the first time abe homugenyi at behaving so boaz twakushimye from program Okubiri webare omukuru aba Paul the political surgeon enkiteze najware kireki tembucyara kujwara kumara imyaka nkamushanje hingwire mu magwanye ndi Mr Aska Aska n'ikigambo cyo rujungu cyumanyize mutari kuvuze vuzo kwega kikukirakanya so nturanda Aska kunka mwe nanyate bakumbuza kunka nintwara umugishogu ukujo program yawe
Okubiri kugira ngo nanyongereho itafari kuko abanyanjwire Bowazi wa Mongolia n'abatahibanya n'abashemerwa gasho muntaha ni mutaya Isa Kenneth tichiro Bible negera nkora hiso mukono gwa buri gwa masho gutamanya kunga Kenneth ogun product yanje no kuzo mukanzu abantu bo bakam abe batakumanya ahari kuzaro bakamanya mnonga gwa program yanje ni mwebaza for being young but intelligent umugaranda is my colleague ibindi nako bigambo ko arakundi. Thank you. Okay, tubasi Bowazi wa Mongolia ni editor kuria Radio 5 and again in host wa program yo kwetishengero Sky TV kandi of course news anchor ayesoro mkoldo zongo no manya mu kukira mnongo mu global news and politics program yo kweto kumanya kuria Radio 5 omamiga shomu mushabe the man himself honorable kandi director kandi MK movement ba pioneer no titles kakayibereze kandi enare mu ba vice what titles za gasho za kuzasereza ezindaye buhunu zezo so obavuga sho mutakushemera rugundo murundi nosho tunugwa kasha tugwa kana ninga ugakanga ya Sky yampa kama si izina ndakasha mushabe district council ngekera abantu bakento ngumushenye yakabura cyo ntaitemwe general secretary wa nayo abatu wa district coordinator wa MK project ndio directors wa mashamba muri kigo kandi cyakose wa banta b'abanyamashamba ngabatu muntu muri kigo district so ntaitos itanu kizitwagamba hizo mwana gasho kama simu bari postinga naramcha abakutereba n'abaturira handi no kusima abatirwe kipeki kandi ni mukutweta bino magize mwingi mutimbabazi umanya Paulo twazo muri kikoro umwe nkwine akariho bururu bwaye narimo so twagenda abantu twena tukaga twenda kwesimba twe twamaze gukora akakuyege mobilizinga dije bagashomba list y'abantu abarente betu atuze kwesimbira kandi cyansasi tukaturi abantu bakura kataruna mu meya wasanga safari mugenya kajya kumwe mu list y'abantu mukana kurangira mwamutera natenya ubumshi ora kujagireta ubumshi ele kitanya nangwaje tuganiriro Okubiri ninga nye uhati mills waruzi ngagarurukamu bakusinsa kabura kam tubushaide byafayo bije bakakamusinyisaho kamwe ejo ngumara butaye experience mu kwiboburura bo cyatara akshebero mugara gashomu yari birohoburu serejo mukubiro wiro wingi but being part of the staff of me what we need abandi to from to excuse but no mundo ufukira kwizera hitu kumwendera kokubira umwami natenya utakushebero guno muno aza abo kwizera mu kunyendera ohora wanyendo kashanga ndi available kikubwira special forces abantu boto bamanya kukikuruga what stand by already if there is something wrong I can't deal with it without a serious contestation takushemero yes so nyowe ni nyomugaranda kandi ndashimirwa kubaha this time but most importantly okubaho na Bowazi ubwo Bowazi kuyanagamba gashomugu na engankira ku hostinga okay utabire tukiri umishaka ina ni mo obicho dia obicho nakimanya tugatuje engankira ku hostinga Bowazi yarampostingireho okay aha Radio 5 so nanye natunga umugisha gukura Mr. Aska arikuba asked askazi babiri nanyobwa Aska na maramakire waza kanshomesa for 2 years between 2011 and 2013 aha
college akakushomesa 2011 between 2000 the boss is an old person between shabu kutugaba ninga ninye nashomere nkuzi so between 2011 and 2013 akari kumushomesa yes alliance vocation umba ndikandidate nienda kumikana nebibuzo bya mburo hari gasinye 6 aro bas for my first 2000 so nashimirwa ko bahabimo okay and kansana nakushimirwa nikira kwa nikura oye mije okay we erizo bantsa kubura nabagamenza kushujumeshonga turebe ibintu bitukira kuruza amatu tubirabaho tukabitsa bakagoko ntwera ngutubirete umuntu ry'umujiye tumuhendagurira byitegereze ayibuze ikintu cyaba Amerika wonkije cyumukwataho kita anyway bitu buhati ku mutwari yo kugishera naganira abantu nyenca kare nurara abantu bakunda ganira ibintu bibi abhuraho kubira abhura nyenca katandika hakiko mukasindi cyakora abantu abiretera kimwe byona that's good ngo mu mugwe but yana ganira ari Amerika nyenca kare ninga yindi yagambe but was nyina futanka nayo yenda ngo tuterikishane nawo amatafara agensi yemerero tuterikishane noha ushijini gamba tukamuhurura tuterikishane noha to winamani akwa mukatugira ngo muzakwata Putin ndigirize Putin kuza kumugemurira tinga mujimurire then ndo America nemero kwe toreka one basa kugira iki atugambira tukikorenga Uganda mukoreki wa mutakozire ikintu tukora kiriya then Uganda hurana cyo tupfungiro bwa Russia nayo shoto bupfungiro bwa China nayo shoti so ntwenda kumanya ruyaro umuntu hato uri umuje yoshitami kuna kubandi yo kujyanti kanyishire cyo muri gasho umuntu wari kunyamba gasho mugwa kabuha national stage nako sa gasho muko muntu batumanyisa revo yiha mambo was what is happening today kunda bena itegereza cyo kuzo cyawe obuteka bwensi icyo bakwita world order ensi netegekerwa cyetwa interests nebyetengo gashomo nabasa kuba narwana na Kenneth hatiyo Paul cyukwateho munonga gumano no fayo munonga no fayo mbeno mugarana kuvuza ati biti ofaki mwana ngo biti ofaki nana amanyisi yawe ni homu kuzakora maraba abakana bashaba kuru kwemba rwana yufaki umuntu yajya ati biti ofaki ni interest ya nana kuvuza ngo interest yawe ne so obuteka bwensi sense netekishwa interests narebyo umuntu abanayitenga biriyande ngo zitakushana arebyo nko umuntu nko mushija nko mukazi nko murema nko munyeto haro interests is a community nk'abanyagatuliki nk'abatoro nk'abasiramu haro interests zihanga nka Uganda twinisha ruzitu nduma Uganda heko haro interests is a region nka East Africa twin interests a continent hata hono beta interest aggregation kutukwika revejo twetaga kibeta safe haven ni nkigomezo president na chetata nkoku manishaborenta nkoku mwakwamiye ishomero muri abana ba primary ukashanga mu cyaro cyane harimo umutaku bakize imyaka hagerenda kubarahura mukirukanga ukamugambira ubwo ne safe haven president cy'abana agamba agira ngo kuno jangu twatwatanisi gadefe bakabata kumuhabo yembezi kunkanga Africa yona tukabara safe haven tukabara igomezo North America chine American igomezo ryabo center of gravity thank you baraya bachine bakayiteraho neto Russian power kwayo China na power kwayo so kutuko bantu gamba interest zensi first of all eche kibeta amani power and power play abantu bona bina amani
obana obende ebintu kimware bishatu binazagamba abantu abina amani obana bari mu government obana bakutegeka kanisa obana bakutegeka ishomero one obene obamanya obetizi no togu no mugaranda headmaster nakunjera kashoni takubinga mwana wanje mu ishomero kora bota kumanya wabene akumanya kora etwa Paulo bayo hakugambeho nimanya sho nimanya hatuhura wahumura akona utachikwita kwa yakumanya nari obene omwesiga okumwesiga ntimaisa ro structures so ensoko yemerere as of now abantu bari umunsi kampi cyukurebere cya Africa twina abantu bebekebe hari habebemberwa abona bagwa twina bebembezi abebemberwa turuvari na rebo turu week munonga tutushomere turi abana tutushomere twine sente kandi buri kishoba cyona ntubasa kukitwara now abakutwebembera abakwemba turebera ho kusinga tabatira ho mutima kutwimusiya kubaji now bomba ronda interests tutekateka ngune zitu konkaza gukora munonge byabo so omukora emikago bakoronda omukago gwa America because ko kugirwanisa ekurwanisa kubi oburo businge ombwembezi egumanita sento mba kwa kanisa ababurware so America ojezo ka side kugira ngo itakuteganisa munonga konka oyitenga Russia oyitenga China because nabaza kwereza obuyambi baza kwereza byo kwitenga nabagaruka mu interest zawe batakutira conditions so hata bebembezi abakwemba batwitegereza bakorebe ekishemerire babanza gukora munonga habyabo bareba obwembezi bwabo kubara bagasire okubara bari kuteganisa bwa kandi okubara gumizemo hati kutukuza a balance sheet ushanga batwebembire bine mukago side na side izobere president nakuterera Museveni nakuterera wa Ukraine simu kwara maraja twine nkoragana nunje na Russia so side zone ariyo now ekizuba kikwija kikabaho amherwa byona ndikuza kwendera no kubuza ngwati twi hatinka Uganda nka Africa Turahi ititwa hituri tutegereza bembabazi tutambekera ebibatakitenga munonga ko umwabazi bakora after sales bajya ngo mugati gutwaye omuntu asibana balancinga ubukira yabarango yakora amago bajya tugashomo go mugati gutwara abana bawe nibyo bakutuhereza ahabo kuba tutwine mani kwegambira nka Africa njo kurebera amahanga 5-8 gona ga Africa twine ntebe aha security council ahenshonga zensu kuchwerwamo world order ningama konka twine interests kongo bonafu bwitu tubuka twikiza interests zitu kwemerera interest ni manyise za majority nico kweta totalitarianism ecy'abantu bingi aha hagamani tutugene so tusigarira imbabazi zabari America ne tureba nka pone kumara emyaka 8 taro president wa America atayiro mu Africa can you imagine that abantu miliyoni 12 omahanga 5 na Biden agarike yatumanyira itabembezi bitubona bamushanga Washington kwa bugana so ekibuzo kiringu China netwenda these days ya terebere yayohereza vice president munaza Tanzania yatsinja no mukazo China egerangu aha harimo katari harimo sama economy zizwi majinga harimo abana kumba basagura esumuri kufero mezi mukaga na zisumwe zo kantuzukora mbeno tubatere isuma Africa ntugenda arwashegereti aba bashamba cyukuna no kurwana nabachambana government ndubasana kohereza abasirikare babapangise barwane intaro zabo cyo kurebera abawage na Libya nturango bar Congo bar Sudani bar Chad hati ebyo bakutuhereza konga hameza yenyini at the table of men itonga Africa itonga Uganda our say is very small. Okay, yabaye no mambo was and ubo muri ba Sky amana gatanka kufanka ganje
hera shone ikigumuza mu inevano tubasabije kutunga katara kamatsiko kurwo bagashomo heka bagashomba tuyedisho parare kamera kire pare ya boaze ako boaze washotezi ya hoye kacyukuruzi so natenya actually izina rya program ni okubiri zero ko yabere nuko yabere so birbita kuko yaruga so natenyaho nawe icyo ngicyo kishane ki boaze yatusigera ukwensera kugenda tukagire kutrendinga today but enso ukwe kugenda nuko yatugamba iwe nugirebera mu kishane what is there now kunandi yo kutora umuhanda ngeme iwe waboryoha nandi Uganda na wabare boazi okusiga ekishane kirunonga ejo background atitu twatunga kufutana cyo tundabigaruke mebyo abantu abara ku Rwanda bikonde ba boxers abantu babita ba boxer ko hari nyamuntu babo manuka bagororana nabandi ba Mayweather nabandi haro kategore yo kugira ngo gune heavyweight hatogwe ne barwana bo kaba heavyweight abo haroho middleweight mwena ba kilo 10 aba kilo 9 kugarahiguru barwane boka haroho aba kilo 9 kugaruka ari inkaga middleweight ndibona weight abana ba middleweight there haroho ba moya lightweight aba kilo 5 na mushanju kugaruka ari 5 so umunsi yoona ndabomba rwana ko umunsi yoona Africa yoona mahanga 58 turiyo mu category ya lightweight kechibo wazi yanagamba kilo 80 kuzikwata mungaruka tambura ukunda kumesa bowazo kumangu turukubi when did Putin last visit Africa akije muri Uganda more than nira kunkanka hata kasheshe yahandika ngo naenda bebembeza ba Africa babasa no kutomerana Egypt urukiko rwo kwa mushanje July this year mbaza Sochi I think nachira kumatwara Sochi ni ejeta ya Putin yakorga muneha St. Petersburg oba Sochi oba what na president wito wa confirm kuzai of course I must attend enyonyi nizone zenda kutomerana Egypt zitishukazi rukwaza kutambuka Middle East kugenda kuri nibandi barwana kutomerana abo mu control abo mu ground control nibasiba bari busy nibaza kuvuga no Putin population ya Russia cannot be bigger than that of Africa ni million Ghana na mushanju na so Africa we are a billion plus million 12 now akahumbe kamaro kikoro 200 nutuyiruka kubugana miliyoni 120 konka tuguruzi bubwitu actually I'm sorry mugaranda time yawe Israel n'abantu million 8 yes konkana batahuri cyokorwa Israel Africa Summit yego prime minister wa Israel ashtamaha amahanga atano na 8 abamwe baza side edge so Israel ichichise nkoko kora president achichise cabinet ba minister you know how small Israel is abantu million 8 and remember God did not create Israel just this by a mere declaration from the former prime minister wa Barfa wa Bungereza hakadeclare ngo let there be state called Israel yabo but now numuteko kuzo mu kasimba maju prime minister wa Israel yanagamba because nka billions ahifa numwetaga kari yaka spy technology ko pachira rusesa bagina because nurotumanya so what is Kagame's interest umwihangarye nawe is to silence opposition how can na sukora tumuguze ka Pegasus technology baturaki abantu bona bamanye cyo barugamba bamanye cyo rukugamba mu Eastern Congo creating a conflict koka nyoti ku blaming Africa nienda ku blaming our babata tenkuru zitwe especially President Museveni n'uwenda kwenda kugenda this time akagera ngo abayembeta kings bakamba jwari mpu umuntu kujwara uruhudera akamanyango yategekesi yona ngo ne rubambansi akicirizo mujungu akija bakagwisa kagwe colonialism yeri kututeganisa numanya wabo ryumushija mukuru okahamba umwana tikiri mweba numutahinko jabwonko umutenko jamutima tari kukunda tari
kunda bwene kandi tarukunda ko. So these people they came and raped us abajungu bakija because of interest kibo wasi yanagamba bakija batamba every day mishoga bana bitu n'abazinde bitu bahamba Africa nimaisa kwamba not capture but raping Africa ba raping language hata barigondo ba raping values mbalete bisiyaga. We are being raped up today. So batworohasa Bungereza rukusinzira harekanagira ngo kintu kikorwa mu Africa kuko kikorwa Bungereza hino mu Bungereza hari ikinombe cya gold kuko do you know esente zabo kuziri very strong. Pound ya Bungereza very strong because are backed by African gold. It is not backed by gold. A money iha hazabu ya Africa. So bachigaruka babeta ngo umugabe naenda ko umugabe wo mushuma wa Bungereza uwibera nyine manya ubwo gucyarisoro wa kashatu nyina n'umushuma kibagoroda kuko nureba ba Africa babeta kuza kuvugana mutabano wo mushuma uyo waragira ibintu bikibwa bariyo basimba amashu bamwe beshengereza ngo n'amazima to beshengereza abamu. So ko hinroti nabone bakutuhaza bati. So bowaze shi anagamba interest nebini ananyenda kongeraho dominance na control. Interest ya America yeringa is to dominate the world. No kutsigaza ensi yone gije. Dominating the world no yetaga ki kugira ngo enso gikwate byera agambe bona bagume wagira uti wese yamara abantu bona bakwatwe senyika no yetaga sente money. Okay. Ebipapura bya America bakweta US dollars ebipapura tibiru backed by anything. Abe economics ni ngiyu kasuma I think. Na nugu na ndibicira kwa sumira economy. Na bowazi ngaleba na bimanyi bintu economics. Ni fiat currency. A currency by a decree because you are a superpower. You have the biggest technology and economy, so you declare that something happens. Because the dollar is not backed by anything, like a pound is. So be listening. The centers of Americans are business everywhere. Save currently, abuja mu Russia yone kwatanisa na China na India na South Africa na Brazil forming a BRICS forming ka G7 yabo bakatandika ko either tigma yamba kosa rubo ubari bakosa yeni. So nibamanye cyo controlling. You need to have money. So America sentence so away in sentence mara now cyo warebire Germany eriko ronde birwana Soviet nuclear to dominate America kabigitanga. Japan ko yagire kureta mani baji humuriza teka garagaga ku ibisiru baji korana constitution batama article 9 tutugaraka nizo banarimo kugera ninga kweshunga kugoshone shonge bya rengo rwese yona turukosa force ibyo yabasayirest. So if you were colonized, you don't have money, economy yawe no bwe kureta bateka kujupumira papara byabo bya dollar kandi bine nuclear. So we have been dominated for the last very many years. Itwenka Africa bowazo kuyanagamba baba hariho umukoro gwa mani ko muchika chamani muchika chikabura muntu wekifera umusi yoona baba nabagira ngo aba mwazo mbugenya urya tunyona amuhereza $5,000,000 na muhanente ni puru wanyu muhereze America negire tukakuze cyo kurero cyo mukoro umanye Africa turi umuntu yana atasi y'ubugenyi bakareto rushiko abantu ngo bamutwere umushaka emerata namuhereza $5,000,000 na nente yo kubaga undisha tiniza kubantara mayizo baryo bugenyi ruwagamba konka umukazi naza kwija ugene bakwereze $2 anizuru na $3,000,000 ujyo ni China. Undisha kagira ati ibyo katimba budget we yanega mbazinga hi na nebindi atakatimba na decoration $5,000,000 ujyo Russia nesereza ndera hari hito bakurete bikoko bye bihimba umbugenyi nako inde bikoko bye bihimba acura amagamba rurengo rwakanga kugamba urukiko rucwa ayizara baso konkashi rwanda utesa kayizabenya makazabe kuko kina batakurya nyama abakundasa kugira bihimba ati twakigamba nakwe bafu y'ibihimba ejo tukigambira muzinda nuzo yicika bwo uzo kugambira iyo ni kwereze bafu y'ibihimba aho Africa no turi. So hari kiko rwembaga Africa rira neba ya kiko rwembaga Africa ne contributing bafu y'ibihimba kiko rwahereze kuwa nabwe buze tukamutagamba abatakurya nyama buba tikamara byenyanza te proposing byenyanza ne proposing bafu y'ibihimba ejo ni Africa konko ijukemu tuine potential etakarebe kaga challenge cye kiruho tuza kwa potential
problem identification ni iki because now ukaboza cyane how can you be amahanga 58 54 countries no mwakweshongora you remember Robert Gabi ya mugabe wa Zimbabwe akaza mu United Nations yagambira Ban Ki-moon yagambira Obama yagambira bamugira musero muri iki gihe kuko wakurinkaho hati ko mwana wa P7 yija kushaba umurimo baguma maybe no you're not sure kare umwana wa P7 umwana wa P7 yija radio 5 turumana bya wako no muherezo umurimo Africa mu United Nations my god aninjira yongera kara kanzu mwami Kenneth so Kenneth ni nyira tukiri level yo kureba ibintu koko biri tukiri mu program ko biri tukagira igiremo uko bishemiye kuba program uko bishemiye kuba biri tukagikire tukiri aha kubiri so biruta gambero iyo nureba ki kurgira be bagamba iyo nureba ki wewe na nani tano utaro wa kabiri wensi yoona ni wahiye aza kuba wiri amanga n'igona gakabaga shatari gakabaga tachine military na economically amanga gona gakaba gari hansi munonga completely down tukatsigaza amahanga ngabiraga bigakine bumutse yangege umugari ya America United States ya kabiri umiro bakano geta USSR eitwe takiye so agomba amahanga biragatsigize bumutse mwe bwatsigize bumutse navuga ngagatandika utekereza na gwatandikira aho kwigenderwa cya America kikati bije kugira ngo umurutaro erize mbere yo yonke buri kandi ikigendero cya Russia kikaba kiri cyo kugira ngo umurutaro erije muri yonka inshije kugira ngo bakana Rwanda supremacy kuri 2005 akatandika aho urutaro wa umuntu wa supreme kushaka ngo umuntu urundisha aba Russia Soviet Union kandi icyo zo mu communism mu kimanyisa ngo ebintu production na resources zibaze own community zibaze biza abantu bona America incheze yabo keri ya capitalism ni private ownership entene bigente yanje ngo mwanya kwanje ngoma tukulisa so incheze zo zatandika ubwo of course America kabini allies hatu wataka ku Rwanda of course America ni kabini allies na USSR na bubini allies babo mbenu utekereza na gwatandiko kandi campaign yagumiza kugira ngo noyina ngo bumwe no sikabantu no bagariza hasayidi ya sikamhanga no bagariza hasayidi ya fast forward kumwe na cyenda na gumwe twareba umukagurwa twareba Russia umahanga bwari ni capturinga ngagaraka sayidi yabo eja mu China China yatungiye alliance elone tanka kurakurana promising kuri ikintu kine potential kwija growing mwiko kwa abantu adinga ukashanga wanu sayininga bazani nichaka ukashanga Messi yaza timu yabo of course bakaba bini mu issues Russia na China bakaba bini mu issues aho kama sharing kilometers boda yabo no kilometers 18 mwenu mutiaba murano mu sharing amuti tumkabura mu ubuzuguru butekereza border stretch yabo ni miles no kilometers 18 meanwhile Russia yagumani Soviet Union yargaho za Yugoslavia Serbia kubaragaho Russia hati yatsigarayoka kandi bari kwaritiro America yatanga kuba kontinga bikaba bibindi no kwana no kwana abantu bagaraza yabo n'abantu kwana bagaraza side yabo twareba ihange kugeza competinga America of course yagumira ahead in terms of supremacy habo kuba inera yagumira na register economy yagumira biasente yagumira ibembera na military amahiga America gagumagara menshi kandi well trained na nibi Rwanda so na America yagumira ibinji nkuko akwana wakano mutunga amazima garungu umuntu ino kwa kwibimbireho wade tukwenda kwicaza
so konka China na Russia kuyayigitsira byatandika kurundu kubyakubasa kurwana sa dominance ya America ubwo sitiye no kutegeka kuruga kuri 185 nigisha hukubira hati America ikigone tutegeka konko kubiri kirungu Russia na China ni barwana munonga barwana sa dominance ya America recent rero kikorerekere Xi Jinping ari futaya ya Moscow yagira ati statement yakoze radio nagaruka wabo yagira ati uko western dominance in particular America because kutugama western haba za France za Germany za UK onke za Germany hataru Americans bazurusha na neto yawe tina America na yun neberusha so yagira tu ine checking dominance ya America ya western dominance konga in particular America kandi kiretsire na numukago bwizira gwanywanda kimwe whatever last year Russia ikayigura hortaru yatera aba Ukraine kwa kabiri bravo nabona yatanga fitira Ukraine yatanze fitira Ukraine twareba habaho division twayitegereza division y'umunsi na partnerships wamanya umuntu Russia yamanya wayo shaheji na nawe America nabo bamanya allies ba America of course in NATO so China yayongera kumanya ngo aba America twakenda ho Russia kandi President Biden agizirikizo yarwana na China runa rwana na China kandi arwana na Russia shaheji bene bezire bagman begita kandi kuba yegita twariba ngo ari no ba checkinga supremacy ya America bagire Saudi Arabia ni Iran bitura bitakuziga bitene mukago konka egesha habe no mukago kandi uguretse go China mbene tu itwitwa itwiza because Ukraine eri excellence yabagana ingense bagana sibemo tumanya abari pro Russia abari pro western kandi abari nana rayindi abatsigere rwagati itupturi tukikereza tutsigare rwagati kandi habo nci Uganda ikirize ngo tsigare rwagati n'ibintu bibiri niki tutunga ha Russia na China for example ne guaranteeing a political stability ya Uganda wabona wagira Russia na China no mpamvu abakwikarakatsa twariza hantu tukwiha kandi America yo ni supporting civil societies in opposition ngu habe unka uprising bakwiho konka nayo no jetenga ahabo kuba social issues nka health and education America ni kwa ni funding na UK western powers nzo fundinga amarwaro gitu nembaze ya sirimu na buri kimwe cyona na nibikusho mwe nabo tubetenga because wabo president wensi no bano yitenga ngo ibintu eby'ubuko abantu babashome kandi abantu baraguru kandi kino kandi no itabi infrastructure China needs guarantee mbenu America ni konka tugigoba ibintu bingi Russia shaheji unit ya mu decolonization amahanga ka Burkina Faso amahanga ka Mali ngaka colonize France konka ntureba egishaha Putin aringoragana yamani ya Russia izire yatamia deployinga mahegayo mu Burkina Faso yaga deployinga mu Burkina Faso mahega ya France gaje yaza Mali ni Rwanda saba Israel abakwebarana za bu twareba mu France birere muri Russia yatamia yakora ki yakisorodiza yagira Central African Republic Russia hata Central African Republic hari ubusinge mwe turebe Western powers ayibakuza ubusinge tubukubaho Russia hikuza ubusinge bukora ki bubaho America kwegire kutwita kuyayetsere America na tamahanga ga Africa iki twantugamo bari kuza kuri kuzo mu America kwa presidents ba Africa bakanga kwetwa Burkina Faso banga kwetwa Mali ahabo kugira ngo igishaha Russia nyiri ni cyaje abafaransa barigirira mbenu ensezo ntuzenda abo kwa tukemarire itunga Africa tukemarire ntikibenda twine gumatora smart twenda education na health kandi America ni ku providing twenda infrastructure na political stability ni Russia na China ngo kugaranti na muntu jana gimi yit fair kugira ngo tagaza ubutwakira okay so Okubiri obavuga shumfayi yabare iwe aho ushtamino biruta yabare imunga Uganda mbireba hato okutero kubireba bagenzi banye baheza ba shano tugo security no kugaruka konka nanye ndakorera sinari kindi itwa cyara
kuko twi abantu omucyara cyomaka gita kute kina abantu bikabe ushaka umuntu ari umbiga undi jari medium undi jari mo ahacyara tutakagira national level nara international level hati nje kimana nkaho to kubana bakupiga no shanga umuntu kuba medium no shanga yahansi no mwenda no yahibu no mwenda akona no shoro no kuraba no ndabye watu kuraba nyingo ko nabwo ngwedira ya shoro ko nyingozi no ndisoma kwa kwa mwanya mpamvu so ushanga relationship ni great mwene kuki sitakarira international level kujya mu Uganda nda China nda America nda Russia iwahansa ko twi no yendo stakimanyira iyo muyiguzo tureba kufumuza exactly ndo watwire nawe ubona ndakoresa mu mwanya hari kujya kweza amako ni uko wayine muzo kwena kugirisa hari no kujya kugirisa kuko wayine to bona nakumshana waza kuhangana uje kono ndo mwanya umuhana bukuraba umwanya wa kene so no shanga interests twi nhozi yawo wakana bembezi bitu hati n'ibindi bakubabiri omuntu yawo omuri no mutekateka nando muhanda kuko nanango abe akiyumpo natije so interest was done onteka sa program ekintu cyatandike nyoni kitahare mnonga Africa winstati kitahare mnonga kigaro musreva ofuku abantu bakijaha bashanga twina abantu bebukaka twina abantu bamagezi aya bashimye kuri developing Africa ubuyobo baba twa muna baza sreva babihaha Africa yona muhangata nana babatwara umusaza batwara America n'agana mahanga baza kubakora nubwo kuzayo nushanga technology y'ibintu abantu babo niba ko tunguka harimo abantu bingi abajum Africa niba ko tunguke abo koko rwagumara kandi tubasabye twa competingire bo n'abantu babo mukabe no bingi bagiye kaka binamana mingi babatwara kuba batwire hate tunguke ikwago tungu Africa babatwara sikiriya tetekizo twata koko tizo kutanja colonialism babaza babatwara yene leta ndo bisha baga mubona nubaretedi humanitarianism yagaka bisha nabo hati bareta fomwe ndisho dukutege bakaza basati bisha bastikira hamanya colonialism itwantagama omwana bakingiraha ko bakingiraha pamba bakitimba baje exporting abatwara mahanga hata mawe mbatabana ibya kwero tutungura byatwiha kutwagira ye hati kituhesha hiki nubisha ngo kwa pesa security Rwanda Uganda fata umukono mu cyo Rwanda abihekera abakongo hati bayambe kunyateganisa Uganda konko mukisha kunuko habutagiti imico kwita imico batwara abandi kena sabuya nagama angu twenda democracy hatobe na democracy bas sponsoring ndizo umuntu okweta mu na democracy bas sponsoring ikisiya stahumus so norang forms ensiyama ne hinduka okwisha kwabo no kutudominating no kumakwinduka hata ho is African kuyemeri kandi bitakuja kureka aho twabasa ahubwo naho kuturakonga umuntu naite ngo yoko hata mwana mugambe cyaba president witu ijo bakaza kuziga kwina kubashikire bona baba ko motoka n'umwe wine babatombasi yakayora ngabana bishomye teka president ba Africa bakayoje kuziga kwina n'abantu amana bazimbire buri security zabo n'ibindi bayimo maybe mwene mutiyaha babatraka basaka ko sitaka kuzire mumugende mukatembi ati nurebaho okutwa ekido kimaki obito Uganda ka tarumu akanga kuza yo to Uganda wakaga atajiri so nurebo okudegradingwa nagomba kwakasha za chamshana gukora no tabujye ukarabo kamba naro murfuka nabo Rwanda harayi araba Kampala zombuye baba Kampala mbaze muri hata ba Paul mungara ndawe leta yobaza bari hata bande batsigare ambeti imwe ine yabandi yo tabaha itobaha bikitegeji eitwe hari waza hameze yaba Kampala terushana neje itoye yaba ni banita namana ko vyakara tokiko tuzo isego kweta kwema satwet yaita president week nushanga bakwitaka sabara muri kafitiri kuka tokupata president wa America ukamtomka umkafitiri ukyawe yaje kuzika pili tokumta mchibasi so nuri ngo abantu inokutwate nitransplant handling no kutana ichini ndio kwa kuteza program African zitotwe na kwa ebera byatubaho
n'abatukura n'abatinyaga n'abatwara k'abahuku itwe twenka ikitwemeza cyamanya ate imikino double standards double standards aho kuba interest zitu no kwenda twasavinga wawa president Paul no shanga ondukwana iyo kubona okora 90% n'ibya Paul kai umuntu na family yawe y'umuziro iyo kuyi muri gero no nangoro kaza arif abanywana bawo yozo umahanga ga Afro-Twin washanga umwana wihange banywana b'amahanga n'abachenginga na presidents aho kubana iyo family friendship hati family friendship na president w'irobo na chairman wa district na chairman wa Gombora hati abako baranywana banyakabana nuko banywana wa district nuko banywana w'ihange ikitandukanye ndo cyamasaba bagira abo bana so intwachi kwa hiyo twatwara take an example you go to Kenya hati nzero right season okweshari none ndakungira with due respect this man kani mhagira nawe okuridinga abantu rero ngo barasufira ishari no jambo cheke ebyo kuyendeza ku muntu dani nebyo kweza Kenya na kujate beye tembere begira higuru konkano gira ngo cyarugamba munwa okumunda ndikiriyo nana ina muri ampigize ari mu state house naho we byari kutunda biriya hansi naho kana umushuru eko gahe guru n'ikindi cyayibembeza so that is Africa that was paralysis kana no kutoyi umuntu natoyi ikindi kizibe kitwine n'umuntu no kubiha akokweza akataho umwaka ikabikumi ikaba 20 ukaronda kwaisha ukora cyese utakimanya so rebe ya Africa itorbo nuko kutwara amahanga tanana akatari tkabe tkine akatari twekole bintu bitu naho ne tukora kwa bintu kwera konkano huramo amategeko ndaka mu ihangeri baga blocking nari cyakije umihanga cy'ubwo muri zo ushanga tokya rokchini aha wa interest abantu ubundi bahabonyeho ubundi batongino hato shanga wejo umigana mu Africa orebese zino bitibizo kutunda mu China ni bitu bisho biretamo porte y'ibitebe byita waye bintu egiye twara America bik exporting America nibyo kuretaho mu Uganda ebishaha bya bihandika nebi nabagaga wari ngikiko cyawe cyo kureta ikabasa twara muri bihanga so okwo package okwo koma na rambo zizwa mwe you got family level nimwe mwa muri yabo rwanda muri yabo kurwana muri yabo kuri yabo mwiri no muntu twire ni maharabazo takwasa so Africa restine cyari gebyo twine kwema nyo kutwemereye twine kwema tukora tukareba kutoya currently itwe twine neje njoge bakutujogamo hatuwaza kutireba no shanga 80% icyo turi kubyeta twaga kwemanya umuntu waga kwemanya nangwa wakuri yo munako naro yo muri no kura apasore abatora kurengera konka wabo munako wabo mworo kandi ukayiha mu extend uyu mwana agira uyu mwana agira where nangwa ukongera ugacariye ikishira ngamba ukagisiga utuno tuyatuye nabana umwana wawe akereziya ninga umucyaro abandi abana babo bahumwire bakahura na gambo rujungu abana bo mucyaro bamutekateka hoki nino ndikubuza umwana wawe bahumura asa ababadi umusubiro gwone za kwemera akaga burizo bakahura ku mwana wawe na fofu batekateka ho mugigi mwana mugigi nimero no kwemerera bamwetorora bamureba ko umuntu ari special aho ko yagamba ki original sumuntu rero batugire bati umujyana agamba uzungu tukagera mu yabo man takarebekaga orujungu yaba standard ya knowledge and wisdom none yangu hari ikizo ako orujungu just no rim kongo orujungu yaba standard ya wisdom knowledge and maybe speaking orujungu na capacity just kurugamba cyo chonka ikicho umuntu wama ukaba talent anyway wero nuko nanye nangu nanye ni umukureba sky tubanze tufurira ibintu ebi omanyeso ko yemerera kwereka kutaratya mu cyo mugarana naza kutiyamba kutera tochi nawo omukago gwa China na Russia nago bagugambaho ntwenda kureba go kongera ku hino abe nagira ati America cyo yo nekora eriyo ne forcinga China kunywana Russia even by force
and it is very dangerous. So mukagwa Russia na China gwine capacity nbeine babasa kutuyamba bata. Then India also. India nayo mu inarga ninja mbaketa katsubura mugere. India nayo birebe ne gambera west katsubura mugere. Bayine foreign ministry arkari. So now when you look at world order, how you see actually India ikabeta kwagira America. Konkano maya India yona Pakistan tibendana. Pakistan n'abasilamu, India n'abahindu. Muri konkamuri India harimo abasilamu miliyoni nka 200. Iyo ni population ya Pakistan almost kandi ya Brazil kandi ya Nigeria hano mu Africa. So hari abasilamu isize bo number konka wageragera sana n'abahindu over miliyoni rushanju. Because India n'abantu miliyoni 13. Hati America nekoraga na Pakistani na India. America hereza India yobiyambe hereza Pakistan. Konga America tekwesiga Pakistan urano Osama bin Laden hoba muitire. Mwenu ya inia out America gera mu Pakistan hagera abazahambuki. So India akokoreba negume kwatirire mu America. Nejangwa America abatu abanyiza. Hata bakacumu kwagera mu Pakistan. Obushani miliyoni 100. Kongana butezo mu miliyoni 13. Hata ubwo bushani America yabuze inyuma. Yakaturugamo. Hata ntabawuki. So baguma bakwatiriye mu kaki. Abahindi bakabemera bakora ibintu byabo. Because of their number no bari yaboro nabo mbere banka continent kwabo. Because India ne tukiza abantu itu Africa mahanga 5 so nabo mbere banka continent. Konka abo bworo baguma bari mu vulnerable. Baguma batirire mu Pakistan. Because uburo bushira nabo tubwango. Konka okay ntwenda kureba uburo bwa India, but how India is becoming on table of men kuri giro kunkureba nabo cyo kuturati yamuke natiyona ja futera tochi China na Russia ugomuka gumunkokora de nijo bakajya gutera karuru abar condemning Russia ukurumba Ukraine amahanga Africa nyango hakatera amahanga Kenya batigira ngo tukondemenge Russia batigira ngo tukondemenge Russia mu Africa tubaradira ururubero bonga no East Africa ntukwijukaje Kenya South Sudan baka China Russia but South Sudan no yetegereza Salva Kiir nakimanya ngwihangiriya ine akarihebwa America Israel na Uganda bo barwanise Bashir ngo ne terrorist bakamwaka icyuke kirimo amashuti. So natiko are grateful tumuri then Kenya Ruto nko n'umuntu musya abantu abazungu bakwagera oba wiba karuru konga bakajya ngo dingo ngo communist because akashomera East Germany you remember kind engineer so America na EU odinga mamarenka communist ko bari pro Russia mu ndomo nozuka na Kenyatta ishe wa Uhuru na Boji ishe wa Odinga chimwe mu nshongo eza batabwiri ishe wa Odinga kar communist Kenyatta ar capitalist. So America bagenda na Mzee Jomo bamuteza Odinga dibije abantu kumukoma bamukoma so hatu Ruto naturally nkumuntu mushyombo embe takwenda tana kari berija rindi kushota America na abajoga he can maneuver nubwo kwayanyiza muri Russia konka ikinege cya America urukutandaka cyakira hari nkachikomari Obama na munonga influence Obama muri Kenya teka ngo na Biden. So anyway so kuba twatira karurungu tukondemenge Russia Africa mahanga menja gabstaining nkabagira ngo umuntu yatira umuntu amunuko okajyota mubareke nono hagiro tungamire. So Africa butatera karurako ekagengwa ito tubirum nene hagiro tungamire. So muri frati yamukirete yone jafu tugambera Russia eriyo neja kushapinga politics busia yoona China babasa kuri bariting Africa batuyihanje gere eze tugameza tourism reka tunywa tuyizi kake munonga reka tutyamuke then tutandikira uratenya who will be coming back. Sky TV irakari abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya
Oli wakabinyo kalibye kole muwomya until womya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara, Uganda Sky TV Showtime. Okutaha muno mutwaro gumwegonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere yaziro mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 3 Okuriya kwenaki konka shemere ndi kuryaha kandi yondi kuryo waje konki mukamwatiza kunyirira kale kiamani Rosemary wakahuta kahiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma yesande ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntaginywire ikiriza nguyo Rosemary ekyamaki ryo mu Rosemary ekyo kunywa cya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary haboti nibikogo mu Rosemary enyabarashana omujanja omururuza esteem hamwe n'endimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 0 5 9 0 3 nange ya 0 5 5 5 na mukaga 0 8 0 5. Uganda mwena namunonga balebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chaza mwonyo twashuba twarya ngeno hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente picho musyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo abarya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwo waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura picho musyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikuru ija ofisi ya Sky TV ogure kuponi ogirotike oyuce ngo birabye kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe Good Friday a University in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpako mu kiro busheshire ubwe turareba bashongozi bebe mbirwe Shiba Karunji Ray G Omega 256 na nabeshongoza vingi mnonga kuruga burenge bwizoba Karwa Stachaz Shine Muchiga Jack Kaziri Penny Patra na nabandi vingi mnonga hari yabo live band abatagurize barunje mnonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magara gawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV Eby'obyona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya bukishiraho teresima ya 0 mushanju mushanju ina nshanju 5 nina nshanju nina nanga ya 0 mushanju mushanju ina anani 5 ananina 08 turebere nshonga za rukundo aharubaju romwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo butikirizana haba muno bitabanko mu maka turebere ngwebi nibiretwa mu obutesugana okushanga otine vunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner
Ebyo bishanje aha Sky Television on program nyamurungi ya Love Drive eraberho buri rwakana na Sunday shayina necweka paka shayitano necweka ezomchiro sakwantu kusiyaho amabaraka g'abantu harimo ishonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho no habuzi kurga abantu abariyokwe nanyo mhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School Narshi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakari abantu buri rwa kabiri shayishatu necweka kwika ina necweka zo mukiro utaferwa program omuhingi no murisa aha Sky TV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu byobuhingi no bulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero cyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka otaferwa program y'omukozi buli rwakana shayishatu necweka kwika ina necweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu program party time aha Sky TV na nyamhereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazyo niyo program yaraberorebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha Sky TV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Hey, I'm coming in and I'm not denying. make a way for me lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza Sera gatano shaha munana shayi kumizo mwawa no twanta omudi atamushana okushaba keshongoro shaho birthdays no manya oryoko to kumanya muntu wamane wo celebrating na birthday twinemu obutumwa bwingi aho surprise calls ziri no basa kohereza obutumwa mama wawe tata wawe omwana wawe nenga shi boyfriend wawe nenga shi ex wawe kuruga shaha munana shayi kumizo mwabazyo hanuya aha Sky TV iraka ry'abantu is a boy king Nadena Cavs baby bam 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 Sky TV iraka ry'abantu Sky TV iraka ry'abantu Ekigunda cha Sky TV Bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara. Ekigunda cha Sky TV showtime. Okutaha muno mutwaro gumwe gonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kache emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira present
presenters bona ba Sky TV okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjoli po okwenda kumanya bikushiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe chenda ni ibiri kinana ni ibiri anani ishatu ukuriya kwengaje konka shemere ndi kuryaha kandi yondi kuyo waje konki mukamwakizaho kunyirira kale cyamani Rosemary wakahuta kayiko mu magara munyoni wanje no shemererwa noza kugira nkamagara marungi bakureba hanyuma ya Sunday ayibambe noza kuntebeza Rosemary ndi kubasa kubaho ntajinywire ikiriza nguyo Rosemary ecyama kiryo mu Rosemary ecyo kunywe cya Rosemary hamwe n'amajani ga Rosemary haboti nibikogo muri Rosemary enyabarashana umujyanya umururuza esteem hamwe n'indimu beyamibwa ba UNPS teresime ya 0 mushanu 05 cyenda na mwenda 03 abiri na mushanu nange ya 0 mushanu mushanje 2 5 na mukaga 08 0 mushanu Uganda mwena namunonga balebi ba Sky TV lebe kigunda cha Sky TV chaza momwonyo twashuba twarya ngeno hati twareta makazano ko kwangura urenda kwangura ente pichi omusyaka TV decoders nebinde birabo byamani ahizo barya kigunda leba ngo ine kupone yiwaguzire turyagira hakazano ka draw iwo waguzire kuponi oryo mukazano ko kwangura pichi omusyaka TV nanga decoders binagamba iwe chikurija office ya Sky TV ogure kuponi ogiro tiche oyiruche ngwabira bya kigunda nebiro mushanu byo kwakana eryabe Good Friday a University in biko mutwaro gwawe lero VIP okutahamune mitwaro ebiri emeza yagure mitwaro 50 zonka omujyanyi mukuru ni Prime Minister wihanga rya Uganda Honorable Robin Nabanja ekigunda kiryatandiko mukasheshe mpaka mu kiro busheshire ubwe turareba beshongozi bebe mbirwe Shiba Karungi Ray G Omega 256 na nabeshongoza bingi munonga kuruga burenge bwizoba Karwasta Chaz Shine no Muchiga Jack Kazi Tani Patra na nabandi bingi munonga hari yabo live band abatagulize barungi munonga munywani wanje utaferwa izoberyo eri ryaberyo mutano mu magara gawe oyiruka ngo bikimwe cona kiryaba kiri live a Sky TV ebyo byona bishakigwe Radio 5 Star 5 Motel OK Fashions Haneport akuna kabazi kabachara MTN Uganda okwenda kumanya kishiraho teresima ya 0 mushanu mushanju ina nshanju atano nina shanju nina nanga ya 0 mushanu mushanju ina anani itano ananina 08 turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu binja bariokwe habiremo obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otinevunanizibwa aha mukundwa wawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television on program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri rwakana na Sunday shine necweka paka shaitana necweka ezomukiro sakwa ntukusiyaho amabaraka g'abantu harimo enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abariokwe nanyo muhereza wa Olivia Kamsime tushanje aha Makarista Road hihi na Kabaterine Primary School narishi aha social media platform zona Sky TV UG official Sky TV irakarya abantu buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV
urukwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Otaferwa programu y'omukozi buli lwakana shaishatu n'ecweka kwika ina n'ecweka z'omukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha Sky TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murimo ninga shitori gukora no basa kwegera aha bakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari abantu. Program Party Time aha Sky TV na nyamwereza wawe ainenina buri Sunday kwihashaha mushanju kwishyashaha 10 zo mwabazio egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona bushanga aha Sky TV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwe kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntu byoreka aha Sky TV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu Sky TV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu mukurikye yo mu kabreak ako kandi tugumiza muna program yitu Okubiri twatugamba nshonga ezi kutwataho nk'abanya Uganda no zarenzirebeka nkeziri aha global stage zikizensi yona aburaninza kunargaha nanye n'ikibuzo kiranyenda ku tompanolist kinaninjira ngo mkago ugogwa China na Russia ugurukushanga guriyo ngwe yungwaho India gushanga guriyo ngwe yungwaho Africa itwe n'ugutumanyisa zaki China kikushanke kwimajinga bumurutaro rwa Ukraine rwashaneza kurugamwe area ninga urutaro rwa Russia wa Ukraine reshaping rita Russia global stage Putin asavayivingira to wiri wona ningira ngo ninyenda baterere toki mu China na Russia n'itwa Africa ahitwizera bari kuba kunywana dinjo tufuna muki ninga bigambirwa no kujya uti after sales then do mugato gutwara umukansagment yore mugate yashaga umukatare nigarikire kitwasa funa ningira ngo natenyaho nanye nango tuyambe kutera tocho mukago itutuje tayira mugaye. Number 1 Africa nka continent save for ihanga area Ethiopia agandi gona gakaba colonized gakakuburwa Eza okuba colonized nicho mayisangu number 1 bakiza bakwereza obwebembezi obwabo ngo bene bwe wa buwaguma no gendera obwebembezi abakwenda obugabe numbasa kutunga abakwenda within a republic babutwereza so omutware bwo kubura iki continent ya Africa either amahanga mingi kakagara side ya Bungereza agasigaho gabaga Bufaransa agasigaho gabaga Portugal agasigaho gabaga Bubirigi agasigaho gaba aga Italy nachi ikiri kumanyisa ngo the Western Europe hamwe na abajungu abo nubo aha no wabo ikinkwetero wabo aha mu Africa yokujo twizera nkaye aha no wabo abuko kubizire number 1 batwereze ndimi zabo izito bazitahariya no turukushoma umwana kurugwa mu kibiri cyo nani mbabuza nto mwana kwakuba nagamba ruzungu aha cyara abandi batakurumanya bamureba bata tugamba batwe urumu endimi zitu umungare yakirura bazi neza batwereza endimi zabo katugende nejo ijo niyo kukiha yugi
iyo kukihaye endimi zitu bazi ni isaba tutari kuba ka enyikirize yibashangire twini bagiriye bankembe munonga batuhereze dini. So faith na kintu kikuru munonga icyo uri kwikirezamo. Faith means there is no proof, so no ikirezo muri ki bakituteraho ururimi baratwara batutera icyo kwikirizaho ngo higuru ko ari mushamba mwita godi ngo mwayerundana nabahurira, so batutera icyo ururimi tubarutwara bakatorwabo tubatwe cyo kwikirizamo tubatuhereza inshomesa inshomesa tugera kuzare bitorakore hati twaba part of those people. Enyuma ho ko beno shanga ngo akaruru nkaka kaza futerwa mu United Nations General Assembly ushanga Africa ne votinga alongside America na Bongere alongside the colonial masters aba West Africa nibagenda neki Bufaransa yagamba abo kwa niye permanent membership mu United Nations Security Council mbwendo kandi ubwo no mugambo utakora kubikora kora bakushitamitu kwa tutali, so ushanga bakubwirwa Bufaransa bagenda na Bufaransa ababungereza batyo na batyo America ki yabagambire tumutwaze nkecho tubana cyo twakora now ubwo bwirebire buriho konkara hangari yo nayija abanyabayirekesho ngo njya ngutagwije gira ryo nakora mbwene ruhanga kwagomere nakora ya leta hakati yabaga kakaro agati ya the seemingly east versus west. So Africa okwenda yijuka ababetwara abetahanesha gika Bufaransa naki ebi bagikozire gashomu yanabire to kutwara abahuku kubiyaha colonialism, manipulation, exploitation, okuturagire byo gukora na no kwinfluencing barukwenda hati tuyijuka ngu abashija bo babire mbatuneiza no hayabire natwirukangirira Di tumwangira ngo mutiro radio 5 kuriya so hate ba radio 5 hate binga mabo byetegerize ngi buni nyamba byetegeza je nawe nibajya no so kiranka iveba reba kikasi so abakikasi nagira ngo obubungereza hani kikatsi kikatsi hati oturikizo kikatsi ububungereza Bufaransa Italy Portugal abajungu abo obabire mbatune isaha mpaha tuyina tuwerukangiri tukagira ngo bwito umuntu akabata number 1 akabari Russia ahubwo kwa Russia nayo kandi kimanya nkuba rukwija tubarukwiza tukamura chonka hine barukutwihamu abo jangu nayo hine kiyabire ne barakudominatinga yahina ngo kibatamure abajungu bakuzo mu Africa baturra mu cyo batwara byone birumu yo yahina ngo ekibatamure nayo kabeyine mekeru kwenda hati ecyo kurenga South Africa yayohereze munda emunda zarwanise abajungu abangereza abinazi ba apartheid tikumanya nabwo cyo batakutunga nekizo cyango bakaruga South Africa, so Russia yabahereze munda ba South Africa mwebamburu ho bushisha wakireba mwebamburu ho bushisha mbona hati South Africa yagenda mu United Nations General Assembly bakagira ngo yes twena to members by United Nations. War of aggression is illegal. An unprovoked war, Russia waging Ukraine, it is illegal under international law. So where do you stand? Good chance ruhangaka tuyamba bataho voting in favor of voting against nani to kugira ngo why icyo wantu gamba by the oti washanga umuntu atungamira mugenzi we bakugira ngo no support ingori hasi rero ukajyota yo tiginero baje esa no by the way nikibasa kubaho kurugera bakurwana n'abahi nashanga America nerwana Kenya na Kenya automatically ninte ko kurangu na abaside ya Kenya kunka America yaba nerwana na Russia aho tokagiroti no shoberwa so batera hako kwa abstaining. So amahanga ga Africa garigone gatandika kuri organizing ngo abashungu tubari bantu barungi batukozire emyaka nkanshangena ehingwire obabire nabayamba kubiha abajungu noha either ni China ninga na Russia. Now hatito tulinkahi tuturukwenda kuba Russia tuturukwenda kuba America ninga abajungu konkaho nutuyaho ki twebwa ngo nobwo kugira utabajungu tindi kubenda because of this and this. China nayo tuturukujetenga munonga by the way tuturukwetanga China tuturukwetenga Russia nutwetaga Africa nutwetenga Africa. We don't need it because ntumanyangu aba-American batwenda munonga ukuchiro kutukubenda kunka tukuchumanya
nimo kushanga oyine ikintu kibyamira utakukimanya kashanga oyine zabo mu ngaro but we are playing with it. Africa kitari yaha ikituru kwetanga ko developing niki it is okwemanya abayuganda bachita okwezura but abajungu tebakikiriza ngo twezure nubwo yeko ba China tekaina ngo twezure. China is also a colonizer ahubwo kuba so today bowazi na Noria cancer wa Chikati na nogo musisho gashomunani buri muntu nabanzwa miliyoni 129 majority ya sentezo niza China tokwetaga kuleta abantu kabatera chuko ukakubahisa pamba now you need to give them what they cannot pay. China niyo nkora yayo, you give someone what they cannot pay. Bakukora magoba because it means tokwe sente tuwacho maisangu wa kutuichiriza to process kopa here tuizo tukatana gafutimba kirembe tukaprocessinga kopa nikibacho maisangu China still yiwe n'obutura betwahereza abana bawe mirumo abakonjo n'abantu barwenzururu bakazoko bakatimba bakatunga akasente finally baheza kujije echi China rihemu ne kukibuza Europe because you here Uganda tumukorufying you don't have that money ni baba banjo ready ni baba banjo. So product erukurgo mu kopa enungi first class one China nejiguza omu Europe hamwe na America product erukura tayishika bayida abantu binyine bagira mu China nekore bicipuri tekora bicipuri ebicipuri nabyo ngo Europe berebo muri America tari bicipuri bya China mbatunga fine product ya China enungi abo kwandi bagibasa ebyasigara babiguza nko muri India nene ebyasigara ibyo antugamba ngo bahiza kuriya muruko muri musafiya kwa bayina kasigaramu nabo bashanga ryenya manungi bagaraka bazitari bajo kugira ngo muruko mutagase jusupu. So aho no turi numurebe cyumuriyo. So China nayo ino kweriyo nenda net colonizing ngo muchama eruko salon zo buhenda manyanya because ne mangu tukasashura and eventually nayo neza kutunga ahora aherabe ine eruko sphere of influence economically. China today near the second largest economy after United States of America. So yaba ne yitaga abyo kurebera America ne declaring China as the biggest threat, security and military threat and what it is because China iriyo netunga market netunga allies na munonga ahu hatuire hari the source of raw materials for the West. China hatu nigirwe netwa which companies zo kumanya eziro zikora some infrastructure here in Uganda nizaba China manya China rero 7 something manya sino bakateorize nkahi manya what they are making money ahasente. So America is not settled. Wambuze cyo mukago gwa China na Russia ikikuru kumanyisa ahampa mu Uganda na nitu number 1 Russia tera tukolonizingire ikatuyamba kutuyaho abakubuzi umburyo buri buge umutuma gwa President Museveni now na sidinga na Russia konko kwetantare bigumire United Nations baba nabafutera karu these heads of state mbagambira those ambassadors to UN chibarakole there is no independent ambassador United Nations na twara the stand of the state. So mbamugambira ngo our stand on international issues concerning this and this ours is non-aligned movement. So to understand the African Union, so Uganda ni siding na Russia umutima konko mu rwatu na twazempora tuize turokuturagire. So China omusiyona America nebembeza insiyona abwe sente zabo kwanzo zo kukira gukora business egaruka yebembera insiyona because of idea yabo democracy. Majority y'amahango mu nsomu naga practicing a democracy and majority in Africa. I don't know if it is democracy but it is something similar to democracy. Egaruka enda kudominatinga ahabwa alliances amahanga gaine na demikago nono chumanyangu wabano ya kwa kanisa America Bufaransa will not support you. Wano enda kwa kanisa America Bungereza tera kushajiki. Wano enda kwa kanisa America Japan ninga South Korea tebara kushajiki. So note kwa no shajika America kandi urukwanga North Korea ni ndwani ensi turumu nibageta ndwani rihari no emerera nkahi okura kandi boba mbatungera mu nkahi. So finally America kora bere number 1 muri yebyo yo omutuma gwa yene ndangu ebeni yo yagumana ibemberensi omukiba rukweta unipolarity ensi yone gendere ahari order erukuseti wihanga rumwe ka America kitari kubasika echo kikaho cyabiro after the second world war nachi konka mahanga nka Russia nka Bufaransa nka China na Chagabirigi namani bakora the 5 permanent members.
so bareba ngo abo binamane to kumaraga dukuza mu ntogo mpaho so abasigara no kubabagana so Russia yaberye ya kabiri militarire China eri ya kashatu militarire konkere number 2 omu economy kandi eri number 1 omubiri gwa sobya mana hamizi nayo nenda kugamba bisi America nozagumana uteganisa abantu kusya ryari hata ato crisis hati to crisis ege ntujibonera munkai amahanga ga Africa na munonga dictators abatakwenda ku rugo mu ntebe hato bahuna bashemererwa nduri kwesho kurebera ka demi bikiria amahanga ka Uganda ne shemererwa haba hariho obuzibu hagati ya Russia na China na America habwo kuba inshonga za human rights inshonga za term limits inshonga za age limit inshonga za rule of law inshonga za human rights inshonga za freedom of expression inshonga za freedom of assembly public order management act mbaba shana kwa abazirugwaho kace bafokasinga ahabyabo kuri so ushanga twalita na muhozi DJ kanya mayibare mnonga ni young program wegeri yone hika polisi ba radio 5 live and clear so mayibare mnonga Boaz hiki kintu kibakweta is it bricks or bricks? Bricks. So it is R. It is R. Standing for Russia. Boaz ahona katara kako turetera hamatsuko is bricks up to something? You broke an age to ne representing it. Then hari na projection yoruchiyo or yundwija ho maisho. Ngira uno samoninga ninga batwetse murchiyo or Russia. Russia yone yongera kubaki mu Africa nawo amatsuko gitu tubeni utwagata twate bitu bira tubitom bricks Paulo no hajero mpira okunkiza haromisha mamaita Gianni Infantino no president w'ikigombe cy'utegeko mpira gw'ibyo munsi icyo kwete cya FIFA the Federation of International Football Association Infantino akagera ngo abajungu abo twita abajungu kare muri n'abantu ba Buraya na America abakorwa muri Western World ngo bine enkwe bine kajogano bine kunyunyuta ngo bajogire nsege emyaka 12 hingwiri nabakwitenga emyaka 13 kwetiza Africa kwetiza sense asigara abo akakamanyiro nduza kuka kibuzo cyawe Africa irakabwambirije mu Qatar yes preparing a World Cup yes abajungu bakambatonga ngo babazira kunywa marwa umucishayi by'abasiramu abaharabo babuza ngo umuntu w'amagezi utakugumeseza dakika 9 atanyura marwa nari umuntu wakikaje babajungu bakajya n'ubwo bwo kunywa marwa bambara umupira n'umarabu yabuza ngo umuntu w'amagezi ari kwitegereza atakumara dakika 9 atanyura marwa naho kumwetenga umurikata nganga muyambaga twaba tura Africa katubarengu na Katari Kenneth ogu numurisa omukatare itwe ntwara yemikarata twara yemikarata entizi kuzire munonga zarake kubandamo zitakorwa musende ubiro wingi abazungu bomba twarayo emashane ngungu ikimasha tene nimera cyo kutanga kweme nugigura nugibikire obwire bukeneye yemi engundi yo nene yemi no kweme nari mbagitwara kamba mu fura kongito mukatari engundi yo netandikira netandikira ito mukatari twara yemikarata aha bwenchi Paul ko kuvuga no muntu ashomera wa Africa kujuza tunabo hakiri kunavuga nende wavuga no muntu ashomera wa Africa nje tunavuga nende abo kuba tende kumanya aho to kubyenyo tende kumanya obane bitukuri omuganda ya kigambo abantu abashomera mu Africa batugambira munonga abazungu kubari abantu babi konga abazungu wabo tabakubarira mu Bahindi tabakubarira mu China tabakubarira mu bantu ba Russia nabona abazungu ni ndamba tukura tugamba ngo China Russia ne batuyamba neyo colonialism batuyamba utakubura umuntu gwa kabiri mugana ndacobora China ero kwaroni kajya ngo gikwatirizo mwaro gwawe ikakusha bikisharo kwinga mu mukeri ikatware nyanje ikatemba mu mushenyi
itwe tukatwara amahanyanja tukatera abantu ba Uganda amasesi bakafa abanya-Uganda abo tweta sovereign abanyanja tubisa amasesi inyanja tugihereza mu China atembamo umushenyi hatogwe n'umukubuza umuke icyo kubanza itwe twenkantu bimara mamani nk'aba Africa why Paul twine bwira nenda kutebeza ka story kagufu Liberia kaine president bakumweta Charles Taylor kana hajira bahekera bakamba dumirwa nka Fode Sanku bakurwana so government muri Sierra Leone abahekera bakamba beta ba roof abahekera bakamba kora ibintu bingi kimwe umbi kwijukwa bakaba ro mukaza inenda nahingura hati gashomu na Kenneth batere mpaka ngubwo mukaza ine nk'umujo gashomu ajyate n'umujo Kenneth atayire nk'umusho munda bahakana basimbaho sente kuza kwamye ngo gashomu washiri nari Kenneth bakaho kato mukaza bamushara n'umusyo then bari umwana hati gashomu asinga nari Kenneth asinga ibi bakambe mu myaka ya 9 timbo za wakamena warugwe istwa betura abahekera abo bagwisakagwe bakamajya mu Charles Taylor nari y'abantu yaba too unbearable yatabangura Sierra Leone kuza kari president na hagera rebel group so Charles Taylor twatahamani ngwargabo president General Olusegun Obasanjo ugobe nashwe no businjo bwa Ethiopia aine uhuru yagambira Charles Taylor targabo yembezi ujo muri Nigeria ninza kwereza sayinamo Charles Taylor yargabo yembezi banyuma negotiations na pressure President wa America Finga Karl Bush akanda kutaya Nigeria yashanga kutakutaya yo muihanga ile taya isi Charles Taylor obena hajara baycara bakora ebisire yone binatebi hati America yagambira Olusegun Obasanjo Bush takija wawe akoye ni Charles Taylor mama ya Obasanjo cyakozere akarebe ya Charles Taylor yamayo mukoti yo mutani yabetirwo umugoti yensi yona Charles Taylor hatari yo muchome London bakamukomera bakamuchora imyaka 50 President wa Africa akarebya mutahi waje aturgomba yembezi you will be safe abo reconciliation Nigeria ndiye angari kusinga yisento mu Africa is the largest economy ndiye angari kusinga kukema mashita mu sub-Saharan Africa ndiye kusinga yisente ndiye kusinga abantu bingi President wa Nigeria oyo nakumara General Buhari akazaranda ni amareyo birigana ugutameza shatagire kuraguza ihangari kusinga yisento mu Africa tereka yombe kirwaro president akaraguzamo na ngabento mukadayito ntware mukarata ihangari kusinga wazi umukarata no nora ninte ukaruksa umukatari no tore bicyaki ibikwijo so Paulo umukatare turentu buzo mukatare Africa ni gamba muki ihangari kusinga yo sente president wari utakubasa kumbikirwa rakaraguzamo president urite kutora no muri Nigeria hata ukuraza kurahira ku kwa gatano Dora Tinubu kwamaze kusinga karuru kadoshiki bacho nene shango kiri mukoti atembere ya zenyo ya za France na Germany agire kuraguza batubiremu yaza kumara ntugambo kwegita president najagamo kwegita kimwumbi nkwanga bembezi uri yashobora benayite ngukuraguza kimwumbi nkwanga bembezi bitu necho ugambe kintu cyumu kwakora ikindi double standards ejo demagogare nitugamba ngo twekore mu blocks Sadaka Komesa East African Community ECOWAS then forming Africa iragambira karamo turi mukagwa East African Community turigere kwakira Kongo ni kizubu cyabahekera za group sigana including abahekera bari mu 23 mbeno twekebera amutemo nabahe abaritiriye mu 23 yagumegiye amano mu Kongo tis France tis Belgium Kongo Islam East Africa itoba yakire Kongo abo brotherhood nabahe abakwagera bari mu 23 kandi kanumusija wa yifa titwe now hati omufaransa omujungu omumerika omungereza bene intelligence mbamba manyangu itu twenyine itu tukagera bari mu 23 tumara tukazo mu hoteli untwenda integration namna gani na wanobuza ekibuzo oti Russia in China in Brazil in South Africa
India bakuzaruka kugwa BRICS I think na Saudi Arabia nabyo ninga something like that omukago no kugezageza competinga na G7 batujwe ngo emikago eji kwe kweze ba feel good organizations no mechi gombe cha Fathers Union na Mothers Union with due respect abavera mu munsase ekigombe cha Fathers Union no bakubingamo wowe ne fees station no twara mwana yishumira wowe ne motoka no za fuel station no nyamashita bose ekigombe cy'urunye maze mbashomese 20 burundu baza mu kubergamje wakireba shimugara ituma tunyuna akirgamo tukakubingana mu kanisa ngo wabe ngo mukazi so hari bigombe every feel good actually the biggest Fathers or Mothers Union in Uganda ikarimo kugarukanisa Anita Mongo na Muganza arona no go agisirwe n'undero waha Paulo no mari wowe no muntu wo kwanga ukabe nonda kumanya cyaro gukora umanye cyakora umuntu wowe no wo kwanga wowe serious kuzara abantu batari serious ukabe nonda kumanya cyakora wowe no mukago gwa G7 ogwa bingere mu Russia kandi cyayi no gwitaramo naturally mwata ho mukago gwani side ya G7 iteko kwebuza BRICS ni basakoruga muki so ejino plan eri psychological kukanga ba G7 ngunitwe we are here China n'abantu miliyoni 14 India 13 South Africa miliyoni nkankaga na mushanjo I think Brazil miliyoni 200 which other country now aba bantu babagitera hamwe ukagenda GDP yabo na nabantu na nakatari bacho mukushobora hamwe the powerful force c'est powerful force naturally you would get concerned waburi G7 Russia nenda kubaki Russia cyekwenda kuba ni cyetaheri Russia cyekwenda kuba ni cyetaheri nihanga leta kwiciriza mu democracy for starters President Museveni izire ngomba obe batakoraga na Russia nobo bine Mikhail Gorbachev Mikhail Gorbachev no ya tiro hoburyo first of all Berlin War ngwegwe Soviet Union tuicheza amahanga garigimo corruption ya Soviet Union 1990-1991 abazungu bakunda Gorbachev no warigere kufa ukareba mbamuherezaho farewell speeches actually na Russia kanga kumuhereza urufuru mushemeri Putin akanga kumuzika jangwa kari busy so Gorbachev President Museveni izenguwe obuya binategeka Russia Uganda ketar friends with Russia Gorbachev akari nka ally w'abazungu in other words akakora nka transition okuweakeninga Russia kuhinduka Russia kusigara yo nkagama hanga gakagenda now Putin cyakwenda gukora nanda kuba Gorbachev are opposite nanda Russia kujiha kugira ngo ni single entity there is many allies because in Belarus now but what can Belarus do no agamahanga za Belarus yakikozirije Lukashenko akahereza platform Russia yarumbata Ukraine rukuretorwa ka bucha what did they achieve enyonyi zimwe yaguzire izabe zifire bye imwe ba Uganda tozo kenyonyi zibe bagamba mu helicopters bagabazuguzire nka Russia bagabazuguzire Belarus sale no webazitumire Russia wabori yo no hendera boss so I was saying Putin cyane ageze gukora uranga yakimurikira magara because narwara Parkinson's disease ndwara bakwita tetemyamisi I think one nokira kunywa nka coffee nogeta coffee ikikorwa mwana iki kawa nikiyamba kurwana se ndwara ejo so uranga yakimurikira magara because nabasaka president wa Russia mpaka 2036 so Putin yagumaho na projecting ngo Russia is back because America ine ebizubinji imagine hati Trump kwihagarika yaba president aba Republican bahaya ngo tutugaruka kwereza blank check igereza Ukraine so Putin aba ibintu bingi because Putin na vulnerabilities za open societies na manyobweremwa obwensi aho abantu binamani ahi president emikono ri kubekomere domestically oine courts nzo kucheckinga oine parliament ri kucheckinga oine civil society oine media hati Putin ebyona weti ni kumukwata so Putin nagumana yati let me fight on tokamanya
because abashije abajungu aba bari vulnerable. President wa America na bari wa mani yana dealing na baheru konkomoka is a very weak person. Ariyambabazi za society because everywhere there is power. Hariyo percentage of power no shows executive order ka president wa America umuntu nazo mukote na gihakanisa no leta chite son parliament ne icyangira. So Putin na projectinga because akajya mu cyumumbi umusho bizabiriho umucyashe cya 20 no kuhendeka ko mu kago gwa Soviet Union. So ndakwe projectinga as this man wabe nagize ku reviving the former glory of the Soviet Union. How far he can go? Me and you. And he will not succeed. Now ni jamu ni mabo inchiriare nchire mukureta abashija abari yuzishobora nanyu ni ndeba ngumurukore. So gasho let me just step into now Uganda tushimiye gukoraki iyo President Museveni nanda kutwara ngai aho ibi aspand kandi mara honavyo yatanga kuwana bafiri yatanga murebinga bafiri in the name because automatically kugira application y'agamba no statement ya president cyo kugeza kumanyisa anaparo kaje now ekishane kina kusigira twabantu twokora nzo mukatari kona nora ntware ekimasha tujye tware mukarata watu bim mukatari tujye tware competing na nabashabura kwahura. So Uganda omwami gasho Uganda tushimiye kuba ntureba cyati tutukora iki ndokutari cya bwaje tugamba ngo wavuga no shome no wa atwo kugenda wa meeting ya president mu State House ko kuza kumuha itafari yaho kamujyo to president tukore cyo mu mbiri giyo yabashe abantu gamba aza aryo nama isango cy'uwantu ugabe cya bwazo kereke ugatandike niki cyane ko kwenda baziyo ruganda benda kwira mu reta azibora izo betro mu reta bende yo trakora teka sa program umuti mwagamba ahacho kuvuga abashomere konka ikiguru President Museveni nakumbuga nakagiro to muze mu program ya UPDM ya parish mode pergamba ya mindset change. That's what I can tell you. Because imanye nawe achininga mindset. Nyote na kwa kansa. Imanye achininga. I'm agreeing with you. Zaba bakwitwara ngo shomere kandi bashanga bateka kundi. So kiyaga cya Boazo ngo wabuga no mushomi wa Afrika. Ngo ahaciro bugane. No bugane ndire ya Boazo watera munonga yorora. Ati ukamwe ngo na Boazo kwa shomere no barake. Actually let me qualify it. Gasho sorry okutahumbiri wawe kandi qualifying end ekira ni manyisa no muntu ashomere tafitire mani ngo arebe nkuru nataho transformation that we need wareba agokwente nazuzi ryazo noshomere agomero mu hibernation nasha computer ARR kokero on the time we have is one abazi mbaram bashomere konkana ba half bake so no I would say kuvuga no muntu kwetara ngo ashomere kandi atashomere umujungu bakwita half baked nabacari bahire gitafari itafari konde ngo muntu bashomere arabira muje tokaza kukompera gani half baked mutashomera kake so mindset change ingachigama Museveni ngo gumuza muna period yo kuleta mindset yogake okashomesa abantu bakadaharina ecyabasha China nebindi byo bitiyamba na basakutwa matiri atini ikibitugireho ikindi kureba Africa's presidents amesha mengi na hato barabona bayabusteringa abantu tokenda kutera karuru amesha mengi tegata China na Russia hakuko ever kwenda byorobi nobaza kumwana umuntu nobasakore bya kunda ureba kwa nyumwaga uguya korewe ikigo America ya kureta democracy ikureta human rights ikureta ejifaka rimyejo eyibateye bera imposing abandi bantu ako human rights twazi ngaro mujungu wa witire omwira busha nabanda bapfoti konkaye na ngwachi kwata imposing ya Africa za wafite so mwintu wa African leaders abengi kuza kujoininga Russia na China aho kwa bagufaka remeria nangwa nabandi nabwo bakunda kwa dictators so hato yebo ngwaho tuzo ngibi ecyo kugira abantu basa kubiya ngabo bashobora mutikano you take an example no ya banka ziya
TV twazireba amaradiyo tuzihorera n'abantu batayizi rero sentine nebene manchira ile bank yanchi kwesa mazina ga institutional sako kujabonera nje rero ndiheza sti okutebura ngo sponsoring program ye okubiri nabo hibita ko nangwa kugambira uzeyo ayici yakuyo in fact wenda icyakwende cyawo ntwashiti icyo kuza kwihaba taro service ya shumi hango miliyoni amutaka sa program itfatira mita voting ukitera karuna wangu ba abstaining ezo ndo standards takwe hata bagira ngo nangona mucyara kumfatira karuna uri umuntu bagira ngo supporting uri umuntu n'icyo mukoro halfway habatumwe garage bari gwata ekyo kandi cyo n'iki nabo harukora yugo parliament abutata gamona abashumye nabo ko mbajya bago barutoza katete ushaka umuntu rero onje ngo yabistinga aho kubata kwenda facing reality icyabo cyo message no kwikaha mazimo ujyo ati Paul n'uburo mwana wanje ekikoka cyagira cyayanga Paul kitire konkane bamugaranga kiti atangwa turabako obuno washtamira mazima ngito atagamo umutwatije tatagama habe abantu kuzomataka gabana uri twonko kiti na mushango o MP na chairman o kasaraka o twonko kiti haba mo kiti umwe karamuza bwo ko wataje no boye ma amazonte akakura ekyambe colonialism na slavery tukaje igishahije ebintu n'byendwa form imbere okubura kwisha konkastirira active slavery wano gire hata ukuntu weta abana mbaziraka mbazakata mbazakabari nabashashura sente kuzayo konka kwa kina tutosezi baba slaves babaho hatu nshashura kuza kuba abahuku buri bagamba twaracuru buri bagamba twaracuru n'ubwo neshigere konka hatu notundente aho tundaka basha kawe ushashura kuza kubumbu kandi ukikayo ubumbu wenyine hatu muri bitu mani bihinduka bakasitika condition za mu yozaho tundako yine ukite ugendo ze kuri oze kumbu aho ubekiriya ni kibani cyoca waza kureba ende basha ekeje mu hagati y'abantu narumurro buri ahere kubanyerwa eke kubanyerwa ngakiro murro ubugiya yigema igitumwe kandi jaha ze kugwa kimasa mu Afrika kuri strije no gishwe cy'abantu kujya biregemo waza slavery colonialism rero abantu hati eshayize bakitegeka nangwa bategeka atkaga colonialism bategeka abako gahere cyo extend gutegekwa abantu apfira cyamana Paul bakuba cyamana wa district yiwe ko tucekere kizuba abantu batwara board yutwara amabato gatumuka yabo bachikwese zenguto ngo kurengo ya milioni 18 utaho milioni 50 washana waba batwara board bakireta abantu ngo besimbe oyizana list y'abantu bahereze kurabo barangira Bajya kwetsimba democratically ko karisti tutagize tutagiye soma bana atwa bana kwetsimba ata so hati we are being colonized in one what tumana turabereho hati sikirwa ukateza ubwo bushanyona nyona Paul kera sirafare obu wabareba bo kera colonialism chairman uwe kawere si one naona colonialist abo banya kambi ba board nibo amayogesho nibo mwani nibo n'ibindi pesti okishifite mu itaka batwara konkatinite ko pese z'umushoro uzi bachikweze nguto uzimezeze bachikwece gukora oki hati colonialism asire mwe ebintu yo nibugumana bihindura form okukora ibi so targo okwiza diri cha voting mana wano cyangwa gura kutina ngo abstaininga hije cha Russia na Ukraine na America no supporting aje ta abstaining onete na hati ishishitiro no teko kutera karuru kwewa kuwa kusupporting umugana ni maso ina Paul no yembeze mu rundi kuongea itima no umugana ni cyakuntanda Paul umugana tumura umuntu mu rundi kandi mama na perzo mhana umuntu zanyeze umwanya umuntu zanyeze umuntu mpinjiro mu mwanya we ndiwe mpinjiro mu mwanya Paul n'ubuze mu pokati ni ko ubuze mugaranda apanaza ko natamhekana ubari hatumu natamherekaro maraza kumbroking hata kino kihahaza uburu tutiyaro kare nanahiguru ko biri iganeza kwerekaro ibintu bingi tubihagaye America China Russia Ukraine hata na wabaza bosh kunda hagire America kandi Russia kaneteki hatungo umuyabstininga tubona tubine tubona tubine umashakira shumu Russia umashakira Zelensky
director abayikweni hatorera utuyabo nukote na double standard narakwetse chini ushaka umuntu mwetimanje ninga diplomacy ne tubanje ico diplomacy ne tubanje ito abitera iri kurwana ndaro zitari zitu iyo tukaba Uganda izite must ngumbe ni pajya Russia na ni pajya America you must you must they can even make you fight program itwereve ya Africa itoko Uganda itoko aho twota kubasa kusurvive ngutini izo muntu ngira ikintu twasanya kukihayiguru ngakitanze aho umuntu wakoze kutura arwaho atakubasa kusurvivinga ateye izo Uganda Africa sorry gasho musasiro Paulo wabuza ngo itwe diplomacy ne tushaba ngo tutwayemerera hunkihanga ka Uganda obote rukumo wenda nshanjo akarangira icyo bayisire the common man's charter a move to the left yagera ngo ni communist na hagera Soviet na hagera China rukumo wenda nshanjo naguma uko banza ebera na bitano akataro amen government ya jamba so icyo kujya ngo basa kwemereraho ngo obore kugira obore kuba rwakunu rwakuri icyo kigumire actually na nekindi you can imagine umucyaro cyanyu ningo witunyo nimbe amanyabaryo some of our grandparents were fighting in Myanmar which was Burma but someone from Uganda was in Burma for fighting in Burma to get what but they had to fight alongside their koroko their master bungereza you can imagine someone from Chikazi is dying in Burma your sons have died in Iraq. You can imagine in Iraq someone from Chirura dying in Iraq. Tukurang it is dangerous. Somalia at least it is here in our neighborhood. At least town to end up pacifying the Indian Ocean. But in the Middle East Somalia utaro team kama unarwitu because America kubaburize kwatangiye kutaho sanctions z'aba geno bitu General Felix Kureji akajya America batanga kutamuza kurwo mu rutaro wabo. That is what he said. It's all room to wow. It is there. Yes. Yes. I'm looking at this one. Nienda kugambira ngo Africa kubasa kwewisa hotweka because everything kwenda everything obane mbazi obana marwaro na amaze kwico macho karagati y'umuto ndicyo kombe n'ibiri tukoze umukombe ho savinga kwitu amagara gaitu no kushoma n'ibindi kubasa azanto basa as of now as we talk ntubasa nyo tbcc no kuterega regura tubasa nishaba mazima mugambira ninkabyahe bitakubasa nyangwa kabiri nuko kwereka kutubasa ibintu final comment izo nza gukora capacity ndeka kantaka kiyo ninkabyahe bitakubasa sofa yo na memba yetu kukolesa korwa mu afa okaterwa haka katuka ka covid akakatuka covid kakateza tina bo kumanya batarakatire kongaga mu yajyango as of now yajyango shaheji yoni ma percent y'ibyo twihahero ya ba blocking esha zo Africa tuguma Akoba you cannot eat potential. You cannot eat tokaria potential. We have the potential, but it is okutakarebe. Kenneth kunkare kambuziga gashomu n'ibintu by'urukoza ibyo person byo kwihahe ibyo kwitaga ibyo ku Amerika kugira ngo byabe taruho you cannot survive nabazi mu gihe kite korwa KPI here compare from chutuko excuse me moderator we aragwize rya Amerika gashomu tokaraguza Amerika embaze yo rukozesa ni korwa compare from chutuko industries here so we have the potential. So Kenneth, my point is oito okukujana kutuyamba no suroti China nesimpango capacity yayo bashobora Russia nesimpango equally now cause kubanze gita na norutaro ayikore no kurbaganisense Africa twachuzinga ka aside ya Russia namisho ganyo ko kwenda America ne siranke kongera kuba week buri zoba so nanyira kumanya bomuka gogo ntufuna kuko ikindi kinani ngenda ngo tukone ni misa Iran
umbyigikuja ni missing Iran ya Ahmed Nejad timu cha Iran umbyigikuja unyuka mugiserize pe egafa mwazika nebitiho mwabwara wabakaba hariyo lesa will comment on that yebare mu ntaka ansariye ikibuzo cyawe direct najya hani nyebuza tuna tubashinga Africa except me you inclusive turi mu karata turi ku munonga twine mu gasho na indeba Africa n'amahanga atanu na kurga tutanga kutunga independence kuwe wenda kaga amahanga menshi aga Africa kutunga independence kweja 1960s twasya na watu mamu dictatorship ni yo mu Africa konka twasya Burundi gana shazura mukaga ntwendura aba president mu Africa ntugera boaz nargaho nazaho Kenneth nazaho Mugaranda nargaho konka tureba Umugaranda wabira president Paul wabira mu opposition ibyabe na choose ngo Mugaranda akora kibenko ko Mugaranda yarararijereho hazaho Paul nawe ushanga ibyabe na choose ngiro gukora nawe ibyo yakora owasi hati gashomaze mu position nawe agamba atandika ku futira government iri mu power kwegena kweta ku delivering services akizaho nawe umurimo so ikintu cyose cyo interrogating nga paneji ahabwe iki tugize change of leadership kugatunga independence emirunde kwinganetyo konka bagireho naba babipressingire bona nubashana baremwe kumuvinga step they learned nothing and forgot nothing abwinchi bona because bona tubanyankore inganda nyingi mu Africa inganda nyingi bona TNRM bona twakuga mizigizo haro kugana bono mushana haro izi Africa izugwisenjura nyingi kandi hari zo mushana mwingi kunga behavior oshangani behavior no matter which corner so tuine ku interrogating ekizubundi kiya ntubasa kweza excuse because 1940s aba America na western world bakaba bari mu industrial revolution itwitwe industries turi tuzigamba mu 21st century ngoni kimanyisa ngo bariya nibatikize myaka nkanga gumbinte kwa treatment unguka umuntu ba amazere emyaka more than 60 years nakora hatiwe ngutangire gukora kandi watanga gukora hatiwe ezenshongezi in fundamentals za good governance na hati bafuta parameter emwena nuri watangire myaka nkaga gukora because itongo tutangire gukora kongo tutangire gukora nturwana nabona bagiga of independence kumero shanjura mukaga yes so itwi eshaheji turiyo tugamba justice system tugamba human rights tugamba good governance tugamba multi-party politics turiyo tugamba hariho ya America tuenda ngo NRM ebenga Republican Party ya America tuenda ngo FDC ebenga Conservative Party ya United Kingdom discussion zetu zona nkutu turi ambitious ntwena tuzaharire ngo konko turiyo twenda kuzaharire ngo Conservative Party nari Democrats ninga Republicans za America kubagire ku strengtheninga kubura mu Arizona bakabanza batunga bona bagiga abantu cyenda na mwenda America harigana bareba TV abantu cyenda mwenda harigana binisu abantu cyenda na mwenda harigana ba accessing a good quality education abantu cyenda na mwenda harigana ba accessing a good quality health care internet ituto tukashyireho abantu bina amashanyarazi bono makabantu gukora sinebe yaha mu bagwejo itwa tukashyireho toilets itwa tubakagize toilets so tukashyireho aho toilet kaveri ya sante passe tukashyireho konka twenda kwegeye twenda gukora mu bya governance twenda to behaving ngabari mu infrastructure twenda to behaving ngabari chat forcing kuri amabanje n'ibyo wa China kujya mutwore ngutugura hano barebe ngutkozere konka tutakibasize
moderator abantu as a person in Chikasi na yetaga okumanya abantu nibanga bo muri Amerika binera train kugira ngo nabone kugigera kuzi izi leader from Chikasi so Kenesi honarebo Kenesi umuntu wa Chikasi na yetaga kubanza kugira ngo tuharakuriya utohine latrini Amerika bo bagine it should be common sense kugira ngo Primera, tuenda kuzo mu UN, tuenda kujoininga BRICS, tuenda kuzaha table of May konka basics tukazibasi ibintu by'ubutandikira ntubasa kwiriza excuse kumwe nakaganira twatunga independence abandi bagitumye rushanjura mukaga twariye kutunga independence babidaza twatireho abasucceedingira abazungu ibintu byagira kuyabarema yabakizama twagira kuzi amini yayihaho gote kuyamuyihaho na namahanga gandi washanga change of leadership kaba nibaho imbundu hataruguru kutuyizire twagiraho bururu konko buruna bo baba butakubasa kwemarira gitaruguru ko buyijuba twetirima bwe nati tureba kuzi ni ngako Africa bwe tukigiye tumwana na basics itwa Africa mainly because I believe mainly because eitwe America nabo bakamarira akamingi abo kubana bo bakamarira akamingi batumye independence kuija kumara mu cyarengezo nizabiri bindi abo ko ndabakazi na Black America nzo kutera karuba katanga kumwe na 85 so itwe I believe in kizubu ninga nabo tuyine ku discussinga we tukamanya kizubu niki aha bwinki tuguma turi mu karata bwinki president wa Ghana na no wa Zambia no wa Uganda difference the similarity biona nicyo kimwe okugaka kibuzo cyawe BRICS ntujyigoba hoki ko kuza kureba inkoregana ya Uganda na Western world tukuba turi hameza tutuganira on equal terms abari yano bako in fact na sente zo kutereza zero condition the condition brand sinwa kwereza sente bajya mu twendo koreki kandi tukurenga kujya ngo waza kora ikindi turakubanza kubuza ngo iki kizubu cyawe niki hanaro kabenuye na kutuyambe cya bwo bajya mu gihe no koreki mwani cyashana condition grant ya shana kezi za PDM yes because nazo tubastira umwaguruka ari cyahonka umuntu twakuba na honda amabara ari mu katomi banda na yenda capital yo kahuba ubwo nazo Netanyahu yazwashitega ngo so konka ntureba na France na UK kuzi kubaza negotiating zaba negotiating ni hagati ya Africa tuba ku negotiating with mutual respect nabataho okumanya ngo n'umushija nagamba n'umushija mugenzo konka Russia nyono surutu Russia ni nywani ni yutwa kugoba humunongi tunkaba Africa ahabo kuba Russia ko kuba ngamba nayo China ho kante konka Russia ko kuba Russia mpanga buyagiremo Russia mpanga buyagiremo ka Central African Republic nka Burkina Faso nka Mali ne bakweza military assistance of course ne bohereza minerals nka zinc na gold in exchange kwa 70% numba mu roko workers kandi na control na management in fact control na management bitsigari hangiri kana ruko kono negotiating capital flow isikwanzika ko mu Russia 30% 17 itsigara konka is international companies ziriya okay uri banguzo ni tunyunyita companies zaba meta companies ziramuza kuza South Africa kayiti na Standard Bank abago bagona ga repatriated okay tutsigara but ecyamuheru amware times ecyamuheru no kugira ngo turwane munonga because ikitubyo twacuzingira president Museveni nyenche gano za kushanga atari president ari umugaranda kunge bizu bya Uganda byatsigara amina mbeno turwane munonga no tubaze basics tutakarebera ha global stage tubaze turwane munonga turwane na social media zo kushoma ukora buzaje okugira kasento munshaho rero kuturaje because aturi miliyoni 85 kunga okereza umushoro miliyoni 1 n'mitwari
miliyoni imwe n'imitwaro 10 nubo kurebera miliyoni 45 miliyoni 45 rero services tubareba miliyoni n'umusoro so twabatakagize 15% meaning kabantu miliyoni 15 bakweleza umusoro kimanyisa ngo tubati heru kandi urona heru kimanyisa ngo tuzaguma tugera conditions z'abazungu na no kuforcinga imico tari yitu abo ko tuniki twebegwe ko kuri yanga ka Saudi Arabia ngamahanga ga Gulf nations Gulf states bari habisi yagwa ni nyinji munonga n'abakambi munonga kuchibito na Uganda kunga to kawara America ni bagambo kujyana n'abagi kunkito tukiriya boro ni benda ngo bameni to ba no ishafike so finally Netanyahu what is amatsiko gitu guy finally amasiko ni make munonga kandi na wanda kugagera ukaleta amasiko ukenda kuba serious you will be eliminated ago kuba Africa amurko itabo turkureba kuno ba president bamana president ya nakwija network bakaziya hinkuto bakazicinga akarabo konvoye motoka 50 na mukaga mwena mukakangara na ngukana president woman yazabungereza mbamutembesa basi arukuzarufu yayenda kuzengu nawo mamutomo basi so bari abashaba kasigazo ubushoborozi kuno majority ya African presidents ni media managers abwo kuba cy'abantu bagamba ngo waba president today hati urukurahira ngo noza ko bikora the following day no tungese from White House. You see we have interest here and here and here and you are campaigning this one and this one this one. Do can we meet? If you don't meet the following day Raila Odinga nako barya street bale banonda kuba buzabuza nyoka reba Bufaransa yita Thomas Sankara irukoze sa Blaise Compaoré natunga ofutina kwa manu munonga nareba umushabomana Patrice Emery Lumumba ahampaha babariji ya muyamwita yabo kwa yamunaga no muduramu erigire kuleteri no rumwe tabakumanyoba neryo ndijo bamwaremikiye ko mugabe wa Bongereza ngo nabamana munonga so ekizube cyo twite cyamuhere cyo gukora kubi ogushyanaga amabaza potential tutokagirya nawo bakabuza Africa kuko mukudutware bwa Robert Gabriel Mugabe Zimbabwe umukwenda ngo Africa nayo eze a United Nations Security Council egire veto powers mukabire numwenda Africa ejoikerwo abamwe bagira ngo Nigeria ngo Nigeria is not pure Africa urebera mabaharabu bingi mbamurekerere ku South Africa yeye South Africa ngo abajunga bijuira ntobatwa extending abajunga muri Africa ngo kali Egypt kandi Egypt ni murangu yatambuka rwazo Middle East yababaharabu bamani hati mwabana muronda umubazi mureke kurondora gurete mumugunywe kugura bite gubite ninga gubakize because ni survive ejo mpa ecyamuheru wanobuze Iran ryahamuguha president wabo Ibrahim Raisi ashobirwe inatu zirone ziza ensya abo ko bagizere ngo yinurikira uranium nabara ari mu 60 something nabara yo kace obana propaganda kugira ngo bamwongere he nato mu European Union obana bwa GCPOA kurango tubiraremo inatu zirone zisha obando ho hakari umushamba mwita bando no wakajara mbweni yaza kure ya hurundizo ngo bando arkashari hati yaje yashoberwa yine bya bimuteganize yatuma hari bando ho akashari atorundo ho rukuruho abo ko bakashoberwa mena kana inda muntu tumitigeto bulemezo be batunye so Foreign Affairs Minister wa Irani yaza Russia today kuvuga na Sergei Lavrov ngo bundu bakale babukobona bar sanctioned heavily sanctioned bakale ba how to abo kuba nawo esente nka Irani yanenda kugura ryo ne gure nyinyi z'aba America za Russia 54 esente tino kuba kubasa kuzitwara from the global messaging platform yo kora bisente nibatwara cash batwara kasho umunyenyi bashashura so kandi bacumango baheza kuzireta nabwe ni sanctions so Irani iyo neteganisibwa Israel nenda kurumba kuko tuzajumba ko Israel y'ubuzima bwayo so when Irani is a strong nation of Middle East the way bagarukene na Saudi Arabia ko what can they do twine time twagamba hari Netanyahu na Israel mu yeji vision but yo yaho no mugore takwato but maybe let me go to Kenneth finally Kenneth what you know no project ya urukiko ruriyonza kuzumurasha comment ya quick comment on that finally Russia ekiroho amahanga kona amahanga g'abazungu ngamanga resources ziri mu Africa mbene harutse kurambo ya resources zetu noreba Israel neta amahanga ga Africa noreba USA neta amahanga ga Africa noreba Russia mbene bariyo nubenda resources zetu ni twine ku negotiating aje
bingi batugwaniriye twine kunegotiatinga je tukagira abatuheza better terms tukabona uko twagenda nabo Russia shaheji you see presidents of Africa ni babari board ni babari executive director ukachitari ku company na bari executive director konka executive director buri company ne be in board of directors board of directors ni kuba executive director na implementing ya board of directors ndio tukabasize kwetwira itu Africa board of directors in USA no superpowers in board of directors omhangaga Africa itukuza kugira ngo itukuza kugira nicyo kureberana bagira ngo parliament yahinduza biru anta homosexuality biru konka president okusayininga yaza yadringa because board of directors bagamba no banzo burikiza bo bagamba mbenu Russia ntureba dominance ya western powers na Russia na China mbenu Russia na China kubya kugumana gukora military because yo Russia na China nabo batakwenda kuma affairs zo mwihangari byabo tubakufitaho condition kugira ngo abantu bawo no bategekota kora indi kwiti kuma bite tubakuza kubuza kandi America na baza kubuza kandi preferably Africa kugira ukubehavinga tukabentwenda kwa raininga na Russia konka twenda kufebwa n'indi eshaheji ebitukutungo mu education na health abo kubana capacity yitu na nimshoro yitukushoroza teka wasize kutuyamba kwemarira mbwenu eshaheji Russia gumza muyagumane Rwanda na dominance ni Rwanda saba America nko 2050 tukashanga Russia ni on top ni superpower both military and economically tubatunga chance yuko thank you so much yeba no mambo wazo mwako gwaza kuhansubira kurigire kugenda mwejo mwako rutaro rugendo mwejo tonge tureba new alliances ninga shoko tamamana mu alliances twireho umwako gwaza kwa no subira ya global stage final umwako gwaza kwa first of all ko baroma Ukraine gusa ko yongeraho because Ukraine ekesha bire tanks ekashaba America za Abrams 1 yashaba Angereza za Challenger 2 yashaba Germany za Leopard 2 izaba Germany za Abangereza za Hikiriyo so Biden akiriyo na buzabuza of course tanks nakuzuma hakureka enyonyi eza F16 zo takamanyiro buziraze Ukraine so taronza gumizamo abo kubana Putin itari ready kuruzinga shaheje kwerekanya we amana ganje Paul nyenda tugati abashomere ba Africa buna nagambireho nomanya omuntu yatarashomere no musasa nomanya benshi no bakamfatebo bajyangu umucwe ko muhata hamwe cyunju bajyangu hatamwa bahekera ne cyunju cyari cyunju tokatina ako cyunju kushanga munzu konka bahekera bakushangamo hata kinkufana abashomere ba Africa no bujyango byo gukora mbamanya konka bino kwiyendeza tabakubikora okwemara mamani kinanagambiro tukaturiye bakatwetera karuru bagashoma ese jyaga koyesa ikigambo cyangwa ho kurengana cyo bakoze aha bashomi bagashoma bakatwetera karuru turiyo campaigning abije bashoma list no watumara mamani abantu no bamara because how on earth no tekade ko ta competing na China na Russia abantu abo no bamara mamani politics za convenience politics za survival twinentebe ya MP ukiboriya NRM ngiya shinzo mugaranda taro competition aba bantu abambe na competing abo wayihayo abo wabamara mani because kwareka baka competing uri umuntu akoreka potential uri umuntu akoreka manigi abantu bamaza kutorana umuntu agumana yega konga washanga ngo abantu ntuzagumana turamia abembeza baro nura MPs bakenshi bari mbakora bona bikanga amazo waruto nureba MPs ba Uganda nohora ngo gunariya na NRM ngo gunariya na government aba NRM mbasa kushemerwa ngo abantu bari you are making them weak you will not compete with China with Russia abantu bawani yuko bamara mamani so ejo ngora yanya ya convenience cast hati nyende ya top
abantu bona bije baramye babone kurya babone kusurviving. First of all team abo to that poor kandi atarona hope yo kurwa mboro because Kenneth yagamba toilets it is very 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 dangerous kushanga ngo murembogo ntugesa abantu kunabo mu ngaro ntugesa abantu timba toilet so abantu bakiri kwegeza ukutemba toilet abantu abatukwetaga kweta radio ngumuhumurura abana kandi karenda nemanywa sacywe kero abantu akwetaga gambara ngo mureke kwinjira abana bato huhuriwe kugambara umuntu umushanyine kai namagezi ngo mwana utamuha P7 ukamuhingira naitaga akigambirwa president akigambirwa minister abantu abara batyo nuretaga UNICEF tutona campaign tutona t-shirts then ababantu tokateka umbaza competing nco nagerera nto mukatari ntwashitwara yeme karata katare kensi yoona and lastly amasiko garinkai tuyino kujunwa tuyino kushoma konka twangire kukera buri muntu yitera mu kifuba agera ngo bushoborozi bunyene nyine nkore ikikire abantu njaga nantine bushoborozi abandi bakankora ibindi bini nkora abandi insije kabeta tkoze kikwita no kutegateka ngo bushoborozi bwo bwini baragumana bwe forever. Umugaranda wabumajya mu y'umusisi ba no wabuka tinkatero hera kugera umukerezi Cargo. You cargo? You to go to any churches. Just to go to stone like Jesus. Aho yagire akasimuma so akatutesha baba. Muzike sinakoja kandi sinakoja akazarushuza. Final kama kushanga ngo tutwara yeme karata. Shimo rwanire mbatwara gito twenyine. Final mwamukashomo amwere. Ndakika zatwara konka gashomo. Yes. President Yoweri Kaguta Museveni chairman wa Okubiri kandi president wa Uganda. No horo kafate bongo shongo izo zigenda global stage squatsirege final. Yeah. Ati one of the amatsko garahi. Amatsko twagira capable leaders of Africa. Amatsko tukagagira. Nambole ko ngama president naga ebyine pan Africanism. Okwegwe. Okora ham atamato galangira. Konkati. Ombagamba naro mbukoro. Ombukoro ni cyeno mbukoro. Ati capable leaders. I'm talking national. China bantu aba selfish. Okay. Abachakoyeza. No lebi cyawe Libya. For instance Gaddafi akake probolita. Twaza kuzabiya. Okuya abale tu West Africa. President Museveni wale okuya abale tu waha West Africa. Hagira abandi bamashorominga batyo. Wonka batagaje bakatima bagenzi babo amaguru. Abo mutara bayimka ekibuza gukora no mwicana. Njo icyo kureba Africa ekitwini. So waje utwara amatwa kutwini. Twatire kingo leader ka President Museveni. Unuga hatwara kama no hataka Africa wayati please katwara kineki hatukora President nje oyigana kandi kasi ajatubuna ndakutegeka. Yeye tunakutegeka mwasa ngiyaga mabyon biri yavalizinga yasiska. So amatwa kutwine developing science. Kandi twihiremo corruption n'ibintu kwiyendeza twinde kucendeza abantu abemeza bakwiyendeza twinde kumantagira kitu leaders tutakajya pawo muho ari washento na baza kagira indira keresi hari wa nine icyo twakiha Uganda Africa nje kutunga kandi mu cyada twinde potential twinde resources ubu rero abantu batwikanga bateka nuri maskura mbana and position gaga nobra Israel neta, Russia neta, America neta African leaders. Again, scramble into competition for at this time modern. Instead of having a cotton retreat, but the government stamps. Upon my company, so I'm at home very talk a baby busy, about a queen, a baby bizarre room, Yamasho Ruminga, but from Zinima, Africa, Egyptia, and our President Museveni, Gaddafi, never Africa. Ungitaweza kutweta mukaruru tumara ukashomari. Anyway, anyway, izo biri wa gatanu biri 21 kimwe
Sky TV na Radio 5 bari kazo a district headquarters ntuje kwa tuine dialogue tuje kwa tuganira nimwe muhereze abembezi banye bitekateko byanyu nabo bahituhereza accountability kuko kukira munonga twenda kwata nshonga ya fama not fama go with principle of but fama umuhingi no muri isa wakazo batugambire byamu tuje kugenda mu district aho gatarikenda kaze birashatu na kimwe nabo cyabanyakaza bakutureba muje district Sky TV nije kubera live and clear muraga nibija kwijampa Sky TV dene kigunda nebero mushanju byo kwa kana amwije university in ampambara twakire Sky TV twirabeshungu bayinyi munonga mbari bareba mukarango batushiba Karungi is the leading artist na Regi owito wa abakozi ba Sky TV n'abakozi ba Radio 5 bona nibeje ko bari live and clear book your table ijo gure ticket ya gutahemu we enjoying bitahandi rizoba nabanyine rindira Kenesi nkansara nabanyine umwambi wazi tumwe sijwa Mongolia ni presenter Radio 5 na Sky TV ampa na yino mwamigasho mushabe no muntu mukuru mnongo mwena remu na hairake ya chiruhura ande no mugaranda netenyaho demand himself special forces no mangu no mukozi wetu wa Sky TV ampa nabo icho batu taho wait igitopic nani mangu abantu aba nibaza kutiyamba no kutwa extending atukastia zaje zone but next time gasho please mwa mtakwenda utatera karumu tatwete byo kuchomera lista zifuturiyo bwana bwa wa timu yoona iri nyuma kamera no control room amejona nimwe bare munonga murare no businge mukamabereze be mukukirayo okukunda twata no mu rwashira tomorrow ale morning Radio 5 mwe bare munonga Sky TV irakari abantu Ekigunda cha Sky TV bagala nnyo kale wetale muwomya owomya oli wakabi nnyo kale byekole muwomya anti owomya. Hi my beautiful people of Mbarara, it's Shiba Karunji aka Swag Mama, and I'm super excited to be performing for you on the 7th April at University in Mbarara. Ekigunda cha Sky TV showtime. Okutaha muno mutwaro gumwegonka lero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kache emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho ni hori manyira presenters bona ba Sky TV okaganira na bola live clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po okwenda kumanya bikushiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju 5 nina shanju nina nango tere yaziro mushanu 0 emwe 9 2 8 2 4 3 Ukuriya kwenaki kunga shemere ndi kurya ha